a ke go leboge the general a ke go leboge monna wa modimo wa bolela ditaba ya a re go sa itšhireletša a go digwara ya a ke dumediše batheeletši ke se ke ka lebala go thoma ka wena the general ke dumediša batheeletši ba SKFM ke dumediša magoši ke dumediša bokgošigadi ke dumediša batseta ba mošate ke dumediša magagešo go le kgausi mo le leng gona a ke dumediše ka dikgokaganyong tša leago ke a letama wa le dumedišang ke yena ngaka moremi magagešo phefoši yona dikolo di a bula go sasa a re apešeng bana ba rena bana ba tlo sahlela ke mokgwa wa flu ka bontši ka lebaka la phefo ye e lego gona a re making sure gore bana ba rena ba apara gabotse mo e leng gore le ge phefo e tla ka matla e tla kry-a ngwana apere ntate moruta a ke go leboge kudu re leboge modimo ga a sa re file sebaka le bophelo re leboge letšatši gobane ba bangwe ba ratile go le bona mara empa fela ba ile ba palela ko go le bona ntate moruta ga ke le moše batheeletši ba SK gore ke na le taelo ye e thušago kudu batho ba bagolo ke na le taelo ye e thušago kudu batho ba bagolo bao e lego gore matšatšing a bolekgono bontši ba bona ge re ba lebeletše ba sahlela ke ntho e bitswa go stroke magagešo batho ba bagolo bao ba leng ka moo gae ba sahletšweng ke bolwetši ba stroke ngaka moremi gona o tlile fa go tla go thušana le bona ke na le product ye e leng gore magagešo e thuša kudu batho ba bagolo ba ba sahlelang ke stroke e thuša motho mang kapa mang le ge e sa le ngwana gobane matšatšing a bolekgono ba bontši ba batho stroke se tiphile maatla godimo ga maphelo a rena batho a re tsebeng gore mere gona modimo re file yona e a hlakana ya tla godimo ga mmele wa gago ya tla ka pholo wa kgona go fola wa ba gabotse le swisu prof go le motho mongwe e leng gore stroke wa se kwa se phela se bolelo o iputša gore se go thong ke stroke stroke ke bolwetši bo bo sahlelago motho bo sa kgethe gore ke motho wa mokhutama ka ba ngwana o ka ba motho o mogolo o ka ba eng normally stroke se no ya ka gore ge se fihla mo mmeleng wa gago se fihla se betha kae ga botse stroke sa a re thome ka stroke se le go gore se hlola ke baloi stroke se se hlolang ke baloi ba go beela sehlare se le go gore wa se gata go fetša go gata sehlare se ya kua jokong wa motho sa šikinya mo gongwe mola mo e le go gore se tseba ga botse gore ge o se gatile ka left lehlakuri le left ka moka le ya khwa a le sa bereka o shala o bereka lehlakuri le le tee and then o thoma go ba le bothata ba gore o palla go go bolela letsogo la kokoropana loto la kokoropana le hlola ke lebaka la gore dihlare tšela di le ge di hlolwa goba di diriwa go tšwa ka kua ntle gagolo ba irietše go thia diphoofolo gore ge ba nyaka go tanya phoofolo ye e kitimang lebelo o se ka kry-a ile gore ba lelekišana le yona kudu be ba se be ba e bea mola and then e gata and then phoofolo ba kgona go kry-a phoofolo ba e nyakang jale batho ba fetotše dilo at the general ba tšere dihlare tšela re lekwa ka tšona jale re beelwa tšona malapeng a gaborena stroke ke bolwetši bo e lego gore ge bo fihla go motho bo fihla ka bogale and then ge bo seno fihla go wena se ka go betha mo e lego gore organs ya gona ge se fetša go betha mo mmeleng go šikinyega mo e leng gore o ka palela ko go tsamaya o ka palela ko go bolela o ka tla feleletša o e ba mogolofadi o e lego gore o tlo phela ka bogolofadi go ya go ile so stroke se kotsi kudu gobane se ya go betha the general se fetše o alafiwe o be o ka re se o kobetše o boe o ye go se gata gape so go bohlokwa gore ge stroke se fetša go go betha ke moleko o hlolang ke batho ba gaborena ge se fetša go go betha nyakišiše gore o se gatile kae and then o ye go sentšha mola o se gatileng gona batho ba bantši ba fela ba tšea o ka re dilo tša go epela ke dilo tše e leng gore dingaka tša setšo ba tla le tšona ba fihla ba epela dilo tšeo no mangaka a re swane and ke ne nnete gore ge o le motho o swanetše o lekole motse wa gago wa o tseba ngaka ge e tlile ka gaga go tsamaya le yona dikhona tše ka mokana ga tšona the general o lebelele gore e bereka jwang
and then ge ya paselo se leng sa gale o tlo se bona le se leng se seswa o tlo se bona go ntswela ke re go tla motho mo the general o tshwentse ke tše dingwe mo gongwe stroke se sa etla go yena re kgona go mmona mola marapong gore monna go na le kotsi shi a re ishireletse mo gongwe motho a be ignorant a rena lo tšeo di ka se ntlhagele se tle se mmethe ge se fetso mmetha re ke le boditše gore no go na le bothata ka mola re ye go checka ka kua gaga ge re fihla o kgone o kry-a ile gore no motho ka malapeng la gage lapa le kgale ba le sentše go le batho ba bangwe malapa a bona baloi ba sa le ba ba thekgela malapa kgale gobane a ba ne taba le selo so ba bantši ba ba bietše tšona di-stroke ba bantši ba ba bietše mapheko ka malapeng a bona motho o thabagale ka ntle le mosadi wa gage ga a tsena ka gae o gata ona molekola stroke se kgona go betha ngwana ka gae stroke se kgona go betha papa ka gae stroke se kgona go betha sesi ka gae se kgona go betha le mme ka gae so stroke se langa se le ka gae se tlo no betha se latelana gobane mmereko wa sona go gore ge motho a gata a go bale go na le malwetse ya re tsebang gore ba fela ba re a tsena gannyane mo mothong stroke se ya kgona go ka e dira ntho go ba mohlomongwe a go kgone ga style se fitile se jwalo stroke se tsena gannyane a re gopole gore ka sekgowa go na le malwetse a e leng gore ka bona kgona go feleletša hlolla motho stroke like stress o ne stress se se ntšhi mo go wena mogopolo wa gago o bereka ga boima a o khutši and then ntho e kgona go feleletša le gore go hlolla stress stroke ge se tsena mo mmeleng wa motho go ne le ba ba sekwang go ne le ba e leng gore ba makalašetše se ba bethile it depend gore na stroke se ba se dirileng batho ba ge ba se bea mola fase ba se beile ba se beetše nako e kae and gona ba beile stroke sa gore e be sela sa same time goba e be sela se go thomang ka maoto go ruruga maoto go opela ka gare o kry o phela ka pain mmele o ka mokana ga ona se ya ka gore na seo ba se dirile jwang go ka kry-a ba go tlametse stroke sela ba se dirang ka magare dinalete ka dilo tše e leng gore di a gobatša ka mokana ga tšona se ya bola se ka go betha le kgono le go ka re o tikela lefelong la go thuša o tikela bo dipetlele wa kae wa kry-a o tšea beke o robala so go bohlokwa gore go le motho o lekole motse wa gago o tsebe gore ka mogare ga motse wa ka motse o ke dutšeng ka gare ga ona tulo ye e hlwekile gore nka dula ka gare ga ona na ka gore solanka o sa nyake go tseba re ka mogare ga tulo ye ke dutše gabotse go na le kgonagalo e ntšhi kudu the general gore o kry-ile gore o dutše le di-stroke and then ka mogare ga lapa di feleletša e le gore di ya go affecta and nto bohloko ka stroke ge se ka go betha o na le business ka mo gae letseno le tliša ko wena o tsebe gore lapa la gago le tswaletswe because stroke kudu ga ba se dira batho ba nyaka stroke se se itia monagano gore o šešerekane o kore like o no ba motho and o tsebe gore o alafa stroke go tšea nako o e tšeang o alafišiwa o kry nako ngwe ba go iteile ka moleko wa gore ngwana gago a kgoge dinyaope nako ngwe ba go iteile ka gore ngwana gago a no ngala gae nako ngwe ba go bethile ka gore wena le mosadi le seke la kwana nako ngwe ba go bethile ka gore wena o le ntate o no kry-a o ne le business o sa nyake bana ba gago ba batamela gausi wena ka tšatši lela o reng ke a phuša se go betha o le gona ka mogare ga shop cause stroke se kgona go tla ka tšhelete ba e berekile ba go fe yona then ge o fitlha mo lo fetša go tšea tšhelete o amogele moleko because stroke se se tsenang ka letsogo o a tekwa ge o fetša go swara tšhelete gore mmele wa gago o a fetoga nto sentšeng o e dire ka pela go bona gore mmele o a fetoga nto sentšeng e go thuše kudu ke mohlapologo wa gago o no hlapologa mola wa nore matsogo wa titlotša go fetša wa hlapa matsogo ka morago ga 10 minutes wa go hlapa matsogo ga botse ka sepe and then wa tseba re moleko le o kgonne go kgaologa mo letsogong then ka morago wa ya go nyakišiša wa go nyaka go tseba re na moleko o sa le gona ka mo goba moleko ga o gona na o tsa gore o bolela ntlhatše dingwe tše bohlokwa prof mo e leng gore motho wa ipotšiša gore gabotsebotse motho o lokela ke go ka lekola motse wa gagwe go sa kgathala gore mohlomong o ka no bo o thekgilwe gore o se wa thekgwa ka morago ga nako e kae a re gopole gore gona mo tabeng ya motse the general ke rata ntlhae bontši ba batho ba makala ba thekga metsi ya bona ge ba etswa ba ya dikerekeng ba ya dingakeng tše dingwe ba re metsi ya bona ga ya thegela ke rata go gatelela ntlhae batho ba ikušiše motse o ka se o thegele kgono go sasa wa ya ngakeng ngaka ye o ileng go yona ya re no motse o tiile why motse o so
motse o so ke the general o swana le molwetsi we le go gore o ka gare ga sepetlele o wa bajwa o ka se re motho a tsene sepetlele le kgono ile molwetsi o wa expecta gore go sa fole ba mo discharge dihlare di nyaka nako ya go dula mo motseng di kgone go bereka mmereko wa tsona dihlare di thoma ka go searcha motse pele wa di beya di searcha motse wa gago pele maybe re o biela kgwedi re o lebeletše di tsenelela di lwa le tše di leng gona ka mogare ga motse a re gopole gore ge dihlare re di bea ka gare ga motse goba ditaelo tše di rileng re thekga motse motse re o thekgang go ne le batho ba ba lwang ene demo batho ba le ba elwa dihlare tšela di nyaka nako gore di dule di tle di kgone go lwa gabotse le batho ba e leng gore ba sahlela motse nto e ke e tsebang gantši ge motse o berekilwe lekgono baloi ba tla ba re ba tlo leka go tsena ka lebaka la gore ba tseba aowa ka mola go no tseniwa bonolo then ba kry-a e le gore seemo se changile so ge motho a go beetse motse bereka le yena at least 6 months o bone gore go riega jwang ene ga o bona gore ke theile motse ga moremi motse o khusa tswela pele o sa mpha problem e ya ga moremi ditaba tše di thomile ke moremi santše di fetse ke moremi o ya go botšiša moremi gore no moremi motse o mana o le boroko a se phošo gore moremi a re no motse re o berekile ka dihlare tše di so mara le nna ke le moremi ke a o bona rago gabotse ka ge o berekile ke nna ke le moremi e re ke bowe di-coste ke tša ga moremi re ke bowe ke tle ke bone gore nna ke le moremi nka dira eng gore motse o loke o be gabotse go ne le di-family tše di lwang ka mannete motho o bereka motse ke nyaka go bea ntongwe kore ke e bea e be sample motho o bereka motse ga a fetša go bereka motse a ye ngakeng a ya go hlapa a sa ya go ya go tšea ditaelo a sa ya go ya go lebelela le gore motse o la o dutse gabotse yena o ne o bereka motse gore ke berekile motse go lokile ke dutse gae and then tšatši le go hlaga mathata ke gona a boang a ya ngakeng o berekile motse a wa tišireletša o berekile motse a wa šireletša bana ba gago o berekile motse o tsamaya o bolela le spiri a o naso so bereka motse o bereke bana ba gago o te pereke le wena then e kgwedi fela e ya ngakeng a o iše tšhelete wa go nyako tseba re na ngaka ke nyako no bona gore masa a reng seemo se sa hlwekile na then ngaka gago ya go botša gore no seemo se sa hlwekile mara go ne le batho ba ba re šetšeng morago ba re nyakang go etša gone jwale ke na le metse e sa le ke e bereka January ke nako ya dipula no ba ke ba beetse motse ka moka santše batle gae batla ba tšee taelo ye e leng gore ke ya go thibela magadima ya dipula before dipula dina ka lebaka la gore re tseba gabotse gore batho ba gabo rena ka mokgwa wa legadima ga se ba loka so batho ba swanetše ba tsebe gore ge ngaka e go bereketse motse goba moruti ya go bereketse motse bereka le yena o mo lebelele gore o sepela jwang mo e leng gore o kry-a e le gore a o robale a se phošo gore o ye kua go moruti o ye go mmotša gore moruti a ke robale go swana le koloi ge ke itšea a kere mo gongwe ke iša ga company e rile maybe ja go swana le bo Toyota koloi ya ka maybe a kere ke bona mathatanyana go yona swantse ke e rwale ke e bušetše morago kae mola ke tsebang gore ke e savisa go beng ba yona and then ba tlompotša ba re moremi a go ne molato monna gešo o ka re go ne se sengbe se gabotse mo mara a re se lokiše then ba e lokiša koloi ya boa so batho ba swanetše ba tsebe gore motse go bohlokwa gore ba o nyakišiše ge o se gabotse ba boele go mongaka then ba bolele le mongaka wa bona gore o ka re go ne le se se sa re kgotsofatšeng se re le mangaka ke le ngaka ya setšo ke le so ke tsebana le mangaka a mangwe ge selo ke bona gore o ka re se tlampela boima ke bereka le batho ke a ba bitša banna ba gešo mo go ne bothata mo a re thušaneng motse ke gale o berekiwa a o loke that's why ke re ka kua gare ga lapa la ka kua gae the general papa ke ngaka abuti ke ngaka ngwana gae ke ngaka bo mogadi bo ba babedi ngwetšitše pedi di bereka ka sekereke so ge ke bona gore ke ba le challenge a se phošo gore nako ngwe motse re o change re o bereka ka taelo tša kereke ka lebaka la gore re lebeletše gore ntwa ye batho ba ba lwa ka ditaelo tša mohutamang so go bohlokwa gore go o bona gore ka mo o boima o tšhabele ka mo ge o le boima ka mo o tšhabele ka mo that's why ke fela ke rela batho ke re ge le tla kua ga moremi ge e le gore o nyaka go berekelwa ka ditaelo tša kereke bolela gore o hloka ditaelo tša kereke tumelo ya gago mo wena o e nyakang re go iša go yona
then re thušana ka maele ge e le go nyaka taelo tša kereke le wena o fošiwa ka taelo tša kereke re a di emiša then re berekiša ditaelo tša Sesotho ge e le gore bontši ba mana ba gago ba go tsamaela go batho ba Sesotho re tšhentšha lewa ra nyaka ditaelo tšela tša kereke ra bona gore di berekiša jwang ra go iša go batho ba e leng gore ba bereka ka metsi ra tseba gore ba bereka jwang so go bohlokwa gore go le motho o gahlana le mathata mo gongwe ke re o te tshwenyetša ke leswisi o te tshwenyetša ke thokolosi mo gongwe ga o ne monna go e tswela ka ntle ga o bonwe boa go rena re bone re bereka jwang ene matšatši a go bonolo go balwetši ba goniwa le gobane bongaka bo ba gabo rena ba setšo morota jale ka ge ke le ngaka moremi ke tekemišeditše kudu gore ke nyaka go fetola bongaka ba setšo bo tloge bo bonala le mo setšhabeng gore bongaka ba setšo a se boloi bongaka ba setšo ke bongaka ba go fodiša batho ke dirile di-product tše dintšhi tše e lego gore di thoma go thuša ka bana di thoma go thuša ka bana go fitlhelela ka motho o mogolo go fitlhelela ka bokoko le botate mogolo go le batho ba bangwe the general a ba nyake go ya go ngaka moremi ba nyaka di-product tša ngaka moremi so go mabenkele a magolo a ke ne nnete gore mo gongwe kgweding e tlang goba go kgwedi go ka se fete kgwedi tše pedi batho ba sebe ba fitlhelela ke di-product go bohlokwa go motho gore a ditšhireletše re na le product ya go thoma ka sesepe sa go hlapa re na le body butter re na le perfume re na le body scrub kore re na le di-product tše e leng gore ke tše dintšhi re na le di-rub re na kore se e leng gore ke sa go alafa motho re na le sone ga o hloka gore no moremi ke ne mathata mantši ka kua gae mara mosadi a ka ga a nyake dihlare o tla go moremi wa bolela le moremi mosadi a ga go nyakang go ne moleko mongwe go ne re o no tsena ka gare ga lapa o kry-e monna a sokola gomme ka gare ga lapa go sene boroko bana ba hlaka mosadi a re aowa nna ena go mpona ke le so nna ke nyake taelo ka moga ka mara dilo di senyega go thoma go yena mosadi o a bona gore dilo a di loke goba di senyega go thoma go yena monna o a bona gore dilo a di loke go ne basadi ba bantšhi ka montle the general ba swere bothata bo bogolo kudu ka mo malapeng and ge ba bolela a ba kwiwe banna ge ba bolela le bona ba ba roga ge ba re a re emaemeng re o nyakantša bophelo ba re awa le a re loya le re ela dingakeng so nna ke le moroka ke rata go tsebiša banna gore ke monna wo ke nyetšing so ke kgopela gore ge mosadi a sokotše o bona gore wa sokola banna a re thekgeng basadi ba rena di-challenge ka mogare ga malapa ke tše dintšhi go tla ngakeng ya setšo a go swane le gore nambile re ya go amogela o gapeletše ga go tla go rena everyday e tla re go alafe mo o felang o gahlana le bothata o bowe ge o le gore o te tsenela kereke o tekele kerekeng a go modimo wa ka go kwatelang gore boile go nyaka thušo yeo a ke tloga ke sa dumelelane le yona bongaka bo ba setšo re bo alafa ka dihlare tše e leng gore re di tswaletše ke modimo wa rena moroka ke nyaka gore o tlo nthuše mo tabeng ya ditšweletšo tše o di tšweletšang re lebelele tabeng ya wa tsa ke botšiša mehle potšišwe ka gore nna ke tseba gabotse gore ba bang ba rena a re tsebo re tlaiša keng re nagana gore kore nkwa gabotse re nagana gore bele ge gone bjale ke rekile sešepe moroka ke re gabotsebotse sešepi se ba re ke sa go raka tokolosi nto ke kwa mo go nna o ka re ke tokolosi a go bohloko gore ke lebelele pele moroka o kgone mpotša gabotse gore man morota ntho o nagana gore ke yona a se yona go bohlokwa thata gobane wa bona ntho ba e bitsang thokolosi morota go bohlokwa gore o tsebe gore alright ke na le thokolosi ne thokolosi e tswa kae ba mperekile ka serapa sa ka gae ba mperekile ka mokhuwa ro ba le tšhinnageng thokolosi e ke le susule ke le tšereng go boyfriend goba ke le tšereng go girlfriend ya ka nna thokolosi e jwang because batho ba swanetše ba kwešiše gore go nyakolola motho and then re kry-e gore motho o tshwenya ke eng go bohlokwa o tsebe gore ke phethela eng disepe tše di a fapana morota ke tša thokolosi ke tše nne re na le sepe se re se bitšang gore ke shine your light re na le sepe se se bitšwang gore ke change my smell re na le sepe se se bitšwang gore ke morakaturu re na le sepe se se bitšwang gore ke lerato disepe tše di le tše 4 a di bereke mmereko wa go swana mara ka mokana ga tšona di lwantšhana le sebata se se bitšwa go thokolosi fela di ya ka gore na thokolosi ye ge e tla go wena e tla ka mokgwa mokhutamang lebaka le legolo la moroka la gore a dire disepetše ke lemogile gore bana ba bantši ba sokola go tloga meberekong ka gare ga dikolo
ngwana o sekolong o palela ko go pheta ditaelo because a ka sentšhe sephuthelwana gare ga bana ba bangwe because ba hlapa ka dišawareng so mara ge o file ngwana mo gongwe taelo go swana le dišawa gel o kgona go tseba gore no nna jaaka dilo ke di bereka buang o swere sepe ke sa moremi o a hlapa ga fetša wa tlelaseng ba le ba nyakang go a theka ngwana a ba kgone go ka mo kry-a wa ikwešiša so disepe tše di a fapana o swanetse o tsebe gore na ge ke kry-a sepe se ke se kry-ela eng go bohlokwa go chekiwa and then ra kry-a bothata gore bo tswa kae and then ra lwantšhana le bothata gonne bana ba bangwe the general nka se re ba loilwe ba te tshwenyetša ke medimo ya bo bona then go te tshwenyetša ke medimo re go fa sesepe se se right se e leng gore ke sa go šireletša melekong and then ra go botša gore no re ya jwala o phase o botše badimo ba geno gore o tshwenya keng a se batho ka moka ba yang ngakeng e le gore ba loilwe ba bangwe ka bo bona mmele o no ba o šikinyegile ka mabaka a rileng o tla gore na o le moroka gore moroka ke ne bothata mo gongwe ko opa ke hlogo ga e fole ge re lebelela mola re kry-e le gore no hlogo ye ga e ne boloi ebile ga go ne badimo ke mmele o šikinyegile mmele o kgona go šikinyega the general and ge mmele o šikinyegile o hloka go lokišiwa re lokiša mo e le go gore go senyegile gona then wa tseba gore no ke kry-ile taelo e right ye e sepelelanang kore le seporofeto sa ka tseba gore ke right so batho ba swanetše ba tsebe re bolela so bokoko ba jwa ka gae botatemogolo ba jwa ka gae bomme ba jwetša ke bana ka gare ga malapa ga go bose monna o tswile ka gare ga kamora o swere kamora ye nngwe mosadi o dutse ka gare ga kamora ye nngwe o ne kgona go bona re nto ke trauma ka gare ga lapa le bana ga ba sa kgona go ka kwana because ka gare ga lapa go thoma go ba le division o mongwe ngwana o goga le mmage o mongwe ngwana o goga le papage go thomile go ba le lehloyo ka gare ga lapa and then bana ba le ge ba gola re lebetše se re le batswadi gore bana ba gola gore tlo ba le bakgonyana ebile re tlo ba le bomakoti ge ba etla ka gare ga lapa la ga borena the general ba bona seemo se le so ke tsege ngwana ka ya go lwa le garebe la gage ke tlo ba gala jwang e le gore mokgonyana o tla ka moga ka o tlile o robala o tlile o bona mosadi ya gage and then ga a fihla o kry-a ratswale o robetše ku mmatswale o robetše ku mara mokgonyana le ngwana ka gae ba robetše ka gare ga kamera e tee ye e leng gore ke ya lapa la monna mo e leng gore monna le mosadi ba palela ko go robala ka gare ga kamera e tee gona ena a golofele jwang ngwane ya ga gore le yena a ka se tla mo dira tše kwa pele aga gona mo ko gore eno ba mathata a e leng gore kudu re gahlana le ona matšatšing a bolekgono ngwana wa legarebe o palela ko gore ga lla a ye go bolela le mmage lebaka le legolo ke lebaka la gore ga a ye go bolela le mmage o tseba diphošo tša mmage gore mmage o ne diphošo tše kakang gobane mmage ke kgale mo go ngwana gana dilo tše dimpe ene a di botša ngwana o so ngwana o le ga tsena ka gare go ne bana ba bantšhing no the general ba tsene ka gare ga marato mara ba tsene ba šetše ba gobetše ba gobetše too much ba hloka ntho re e bitsang gore ke spiritual counseling ba bangwe because ba gobaditše ke dilo tša boloi ba gobetše moyeng ba gobatša ke batswadi ba bona bana ba le ba gobetše ba hloka thušo so go ne bana ba bang e leng gore ge re bolela so ba lla ka malapeng prof ntho o bolelang ke taba engwe ya go tšhoša ya nnete ya go phela re metsi ke šupa re lebantše go iri ya bolesome batheletši ba sentše ba e tsebe batheletši ba SKFM nnete gona prof go na le motho e leng gore a ke tsebe gore ke go berekwa ore ke eng go na le motho mongwe mane mo bophelong o no senyake selo motho go re o mo nyakela thušo ke mo lebela tlang go botša o nyako ntoya o nyako mpereka o nyako ntirang bona ga a dumele selo le re bereke jwang ka maemo a mohuta o mo e le gore motlho mongwe bana bešo ba bona gore man morota hai man motho a e sa le yena man wa bona morota re na le batho ba ba tšereng lefase le ba le rile go la bona ba itirelang ka mokgobanyakang motho ba kgona go mmetha ka nthongwe ba e bitša gore ke bole batša le go senya ke go kwa selo le go senya ke go fiwa maele wa bona moruta go ne nto nngwe mo bophelong o swanetše o itsebe gore go ka kry-a batho ba ba 5 or 6 ba bona wrong mo go wena o no šuisa e bone gore wena ka bo wena o swanetše o dire introspection gore a re wena ka bo wena o ne le problem bjale ke tla e bona ntho bjale ba nteile ka molebatša nna se nka fang batho maele ke bo moruta ge le ngwana bolena o apala a nyake thušo moruta tšea ngwana bolena ka kgang ga a gana
itlang ditaoleng re tlo no bitsa leina la ka ra nyaka go tseba gore o tshwenya ke eng then ge le le mo ditaoleng a kere ga gona borangwane le boramogolo ba nommotsa gore moroka re a tswa re ya go nyakišiša gore bothata ba gago ke eng o tlo bolela mantso a bolelang ba tlogele ge ba fitlha mola ditaoleng ba re moremi re kgopela gore ge re phekola motho ka gore ga gona re kgopela gore re recorde wa ikušiša then re phekola motho la re recorda ge re fitlha kua gae re ya mokwiša gomme ba re ya go ba fa taelo ya mokwala gore ge ba fitlha kua ba bolela ba kgone go kgona phoofolo ye e leng mo go motho ya mokwala gore motho ke ya kgone go fetoga tla kry-e thušo le yena a tla kgone go bona lesedi gobane go na le batho ba e leng gore morota ge re bolela so monna gešo bo mma go bona a ba tsebela ranta bona for 5 years mara bo mmatswale wa bona ba tseba tšhelete ya mokgonyana ebile ba robala mpeto o ba o reketseng ke mokgonyana ebile ba ja dijo tse ba di reketseng ke mokgonyana society se patala ke mokgonyana diplastiki ka moka di felela ka mo di iša ke mokgonyana ke ya go tlalletša go le mogapolelo o e bolelang go na le mme o mongwe kae beke tše pedi tša go feta o ile a bolela story se sengwe ka kwa ke setlega pelo a re morwake o sepetše morwake o dula thoko nngwe kae gona ka mothoko ga tle gae ge ba re ba molata gore ke tlatla gatle o ile o bona o na le bokgoni bja go lokiša di-computer mara ka magageno go tletse marata a di-computer re swantse re hire motho mongwe a tla re lokišitše di-computer wena o le gona go rialo ke efo gabotse ke ka ke nyako o thula gore go direga mara motho ke motho mongwe ye bohlokwa ye e le gore a ka tsoša batswadi a ka phediša batswadi mara ke go botša nnete mo a dutse go ntse o dutse ka go botse morota banna ba tlogetše dintlo tše kgolo mara ga o ka dula fase le yena monne wa mmodiša re monna modimo wa e tlogetše ntlo a gago a gona mabaka mabedi goba mararo a tong go go botša ona a go kwagala kore o kry nako ngwe monna ke ne go dula le bona like banna ba go ba le boma 76 78 79 ke mmodiša gore mara tate mogolo mpotse mo mane wa tsa ke sa le monyane ene ke ka gare ga lenyalo o kono mpotsa mabaka mabedi wa e tlogetše motse wa gago mabaka gona nako ngwe o kry a sa kwale morota basadi ba tlogetše malapa o kry mabaka gona a sa kwale dilo tša mokhuto di a riagala kore di riagala ka mokgwa wa gore kore ka gare ga lapa o kry o le abuti o bereka gabotse bogwe ba gago mo gongwe ba go etelele pele kry o tsentšha bana ba bogwe ba gago sekolo ngwana gene o feditše o phasitše gabotse matric o palela le ko go no mo applyela o mo fe 1.5 NSFAS e tla bona gore bereka jwang dilo tša mohuto o di gona ka malapeng a borena re ne bosesi a rena ba e leng gore no ge re bolela so morota ba phasitše ba bereka mebereko mebotse a ba neta ba le bana ba gabo bona a ba kore like ba busy le di-boyfriend le go nyadiwa ga a nyadiwa like go dula magweng go patelwa di-rente tše serious but se se ane motse se se mmagane ntlo se se mmagane mpete bana ba gabo sesi ba go gaga boima gomme sesi ya bona le gona yena o tseba ke bo bras mamang ba tlo botsa morota o lokile mang yo a ka se go tlogela o robala ka tlala monyakeng ka ga so wa bona ke yona ntoela gore re le batho re thabiša batho ba ka ntle go feta ba ga borena re kgahla batho ba ka ntle ba ga borena ba sokola so nako nngwe morota ge re le motho o thuša ba ka ntle fela o thuša ba ka gae ka lebaka la gore batho ba ka gae ba bohlokwa gobane tšatši le modimo wa go gopola goba ge o ka wela ke mathata ke bona ba tlong go go thuša sometimes o kry-a e le gore motho wa modimo wa titiri monna o kgona go tsena ka bogweng ba motšie mohlala go tsena ba mmereke ka ona ba mmee mo ba mmethe ka sondesa a no phela a le mo ga a fitlha ka mogare ga lapa ba mmethile ka molomo monandi kore ge ba bolela kore o no thaba ba ikušiše a sa kwa mmaga a sa kwa abuti ya ga a sa kwa rangwanyaga a sa kwa ramogolo a sa kwa motho a gone wa ga bo a nyakang go mmona mara ka mo lapa le kere o leswere ga botse thui ebile ba mo amogetše ka matsogo a mabedi jwale batho ba swanetše ba tsebe ba soba ga borena gore morota mo ke lefaseng go boima go fasagane ke duma gone kwa batheletši ba babedi mohlomong ba ratang go ka go botša potšišo tše ba ratang go ka di botšiša go wena prof ba ka founa ba babedi ebile the right reverend a sa re batameletša balliso ba sa batametša balliso good FM dumela le kae
Ana. age le na le potšišo Ona ke kgonetse mabapi le bothata. o ne bothata mama molato ke eng Ke na le bolwetse wa hlakasakana. o ne bolwetse ba go hlakahlakana eng Popo o ne bolwetse ba go hlakahlakana kgopolo bo go thomile neng kgaetšedi aka 2021. o bo treata kang ka dihlare tša setšo ka hlare tše ka dipilisi o bo treata kang Dipilisi. alright bolwetse ba kgopolo ka segaga bo rena kgaetšedi aka bo a fola bo bitšwa lefofonyane bo a fola bolela lebaka gae a kere for no se ke wa lesa treatment ya gago bolela lebaka gae baka gae ba go tliše mo go rena ke tle ke bonane le wena ko go thushe ke bone gore bolwetse bo botswa kae bolwetse ba lefofonyane kgaetšedi ya ka ba bo dira and then ge ba fetša go bo dira ba bo romela go wena ba go sepediša le moriti wa motho wa bolela le wena rena re sa mmone santše motho a tlošiwe mo go wena gore o tlogele go kwa di-voice tšeo sa di tsebeng nako ngwe ba kgona go go sepediša le di-voice tša gore o kwa diphoofolo o no bona batho ba bangwe ba bantšhi o se ka kwešiša gore molato ke Nna ke bona batho ba bantsi. ya o bona batho ba bantšhi go ra gore ba go berekile ka bahu ka mohu e leng gore o hwile mo gongwe a go batša ke setšhaba goba o hwile a kore like a hwa lehula gabotse so bolwetse ba lefofonyane ga ba boria ba go sepediša le moriti wa motho wa go boledišang rena re sa mmone so e tla re re nyake go tseba gore bolwetse bo mo go wena bo tlile jwang nako ngwe ba kgona go bereka ka senepe ka moriri wa gago ba kgona go bereka ka buka mo ngwadileng gona bolwetse bo bokotsi bo fola ge re šetše re kry-ile gore bo tsene jwang mo go wena ra tla ra kgona go bontšha ka tsela ye e leng gore bo tsene ka gona bolela lebaka gae ke gona ka mo ke hlatlolana nne ya ka hlatlolana ya ke gona go sasa ba go tliše ke tle ke bone gore ga botse bolwetse bo botswa kae go kgonagala kgaitšedi re bokuke ka medu re bo bušetse go mong wa bona Be ke nyaka so mara ka mosana ke tse gore a ke tlo ba le tšhelete be ke nyaka o tlela outside. wena mfounele go sasa o mpotse gore o ka tla neng le ausi ke nyaka go bona o tle ke bone gore bolwetse bo botswa kae bolwetse bo re santse re bo bušetse go mong a bona a kwe gore go foša motho ka bolwetse ba lefofonyane go jwang ke a go leboga kgaetšedi yaka Ke a leboga. thobela a ke tse gore ke tšewa mafelelo ya o ka tšea wa mafelelo kgaetšedi ya ka mo ke ra sesi ya ka šuena o fihlile mo re tle re kgone go tswela pele le a ena koyo dumela School FM le kae Bona rale. ke rena bano mamma Nna ke neo mogolo mo bapa ke tshwenya ke bolwetse no ntlela mo bo. hlabošang le ntšu mama hlabošang le ntšu a re le ko gabotse Ke tshwenya ke bolwetse. o tshwenya ke bolwetse mama ke kwele o ka re le re le mme o mogolo ya Be ke jo bono ntlela mo ke sa tsebeng gore na go tswa kae. ke bolwetse Papa bolwetse jo ke gore ke betha ke gore mo mokgatlho wa matswele o ka re ke pelo le ka mo morago ntse e no ntia ka speed ene ke betha ke letswana. peine e betha ka mo pele e tswelela ka morago a o ne mokoti mo o bitswang kgetlane A ke re kgetana ga ke kgone go e lemoga gore na e jwang. Jwale ntho e kgwinong e no ntlhasela ka mothibelo gore e tsamaya mo mmeleng mmele wa ka o fiša ke tswa le mo tlhogong. e ka sebe kgetlane kgetlane e ba mo gare ga dikgara go bulega molete ene pain ya gona e betha ka mo kgetlaneng ka mo pele e tswelela ka morago so yeo ke kgetlane and then moriti wa letswele o ba ka mo fase ga letswele so go a thibetha so ka pela o ka se re ke pelo ge e pompanne so ene gantši kgetlane le moriti ya letswele di sepela go tee ene kgetlane gantši re ekwa ka pain le mmele wa motho go fela gannyane so kgetlane ya alafega moriti ya letswele wa alafega ke kalafi ya letšatši go alafa dilo tšeo
unless wa kry-a e le gore o na le sejišo se se sepelang le dilo tše ge go fetša go fola dilo tše go kosa re go santse go alafiwe sejišo se se leng ka teng mara yeo ya go swana le yeo wena mama ya go hlagetšeng gantši e rata go hlagela batho ba ba tšwang medirong ba tšwang go sepela ba tšea boamo bo bo sa nyakegeng bo ba aparelang mo mmeleng ya bona and then ge ba fihla ka gare ga lapa ba hlakahlakana ke mola go khosang phišo e ntšhi godimo ga mmele wa gago mafelelong o betha ke stroke jale ke ka mokgono ke be ke epile nte khutong sia mo ke bego ke epetse gona ya so wa e bona ke yona nto ko go botsang kere gantšhi malwetse a mohuto o tla le ona go tswa ka ntle mo gongwe ka ba modiro kapa mo go etile gona go fihla ka gae e tsoga matla le go feta e ka go tšea ka nako nngwe ge e ka go kry-a o nonnoši gobane phišo gona ge e ka tla ka matla ka bontšhi e kgona go khosetša le bolwetse ba gowa then o kry-ile ra gone motho mo gausi ba ba fetse ba go tšere e sepela le ntho re e bitsang gore ke mothebolo ka gare o swanetse o tle ka pela mama o kry-e thušo re bone re ka go thuša bjang o kgone go thušega kry-a nako o tle re bone re ka go thuša jwang bolwetse bo botloge mo go wena bo go fologe and then we e leng gore ke mohlami wa bona bo boele go yena bolwetse bo bongwe le bo bongwe motho o swanetse go tseba gore ga a foša motho mafelelong bo santse bo boele go yena jale papa ke no ba ke shota ona mafelong le nna ke duma go thušiwa ke gola mphua fela o tswa o le kae mama ke ka mo Leboakgomo o ka Leboakgomo o ne tšhelete a go namela go sasa a ke na le yona pa a o ne le yona nyaka tšhelete a go namela o tle kua gae ke tlo go alafa go o fodile mo o tla tlo leboga thank you mama no a kere wa ba bua moruta ene molwetse ga se tša ba bua a sene tšhelete motho re ka se re ba bua o hwe o wa ba bua o ne tšhelete and then o nyaka thušo o tlo tšea ka e tšhelete o se wa alafiwa wa fola wa kgona go bereka wa leboga ngaka e tla ngakeng o fole o fetša o tliše ditebogo re leboga botho jwa lena prof ba bantši ba re lebeletše mašeleng ya re etišitše ona pele ya no a go molato moruta batho ba swanetše ba tsebe gore dihlare tša segaga bo bona di a fodiša moruta bontši wa bona ba mo janfes dinaga mabapi poleke tše di swere dihlare tša go fodiša seng tša go bapala di swere dihlare tša go fodiša mehlare ye e leng mo dithabeng mo e bereka mmereko mongwe mogolo kudu-kudu nnete e no nyaka ka ge e le gore o ile wa ba le thuto ya gona wa tseba gore dihlare tše di bereka eng wa tseba ke fela ke bolela ntongwe ke duma gore mmušo o ka re lehlakore le la bongaka ba setšo ba ka fela ba iša leihlo le legolo mola bongakeng ba setšo nke ba nyake go tseba gore dihlare tše di sepela jwang mmušo wa gabe rena o ka kgolega kudu go malwetse ya mantši a e leng gore a gona o kry-e le gore nako nngwe le di-doctor tše le tša sekgowa di goga boima mabapi le tabeng ya dikalafi ge ba ka tšea batho ba e leng gore ke mangaka a setšo le setšhaba se a fola prof ke nyako go gatelela wa tsa motho ga a ka dula le wena a ka ithuta dilo tše dintšhi man a ka ikwala gabotse molli wa rena šo yena ga ikedi ke nyako gore a leke lekopelano le a ditšong go lona ke ko gore go diregang fale nke ano dumediša ke kwe nko o rialo ga etsedi ka lekopelano leo Thobela ya le nneteng ya o ka bolela kgaetšedi yaka o no bolela re ko wena mang o tswa kae gae o nyaka thušo ya mohuta mang lebaka le legolo la go bia mo radiong o hloka eng and then re tseba re go thuša jwang Thobela ke dumedisa ke na Lucia wa ga Magabe ke tswa ke le Ditlhabaneng ke a baja ke tshwenya ke mehlapologo a o tsoga botse wa ba o sentse ke galo ntshwenya mehlapologo ga ke nyaka ngaka moremi tleng thuše a lwetse jo botse mo mmeleng wa ka ke gale ke tlhokola bolwetse bo ke bona bonnoši bo go tshwenyang ba mohlapologo ya bolela dilo ka moka kgaetšedi ke na le HIV gape se ka bolela malwetse ya gago nne o tshwenya ke malwetse o tshwenya ke malwetse o hloka thušo go ngaka e go thuše ka mekgwa e ka kgonang mo gongwe o bolele tša ka gae di-status tša gago se ka di bolela mo moyeng
bolela tše e leng gore kgaetšedi yaka di no ba di go tshwenya mola le mola ka gae go se robale ona malwetši a mangao nxa eng ba thieletše re kgopela then nna ka tseba ruale ka ngaka ke tlo bona gore ke bereka jwang akere ke tše ya o ka bolela mo kgaetšedi yaka ke tshwenya ke mohlapologo tla ke ya wa fiša ka mofase ke take pene nngwe e ba baka kudu kore ke toba ke sa ke jula ke re ke a maretong morutantsho sa tswe ke tša nako e telele yane ke a gafetša morutantsho tswa ka bonnyane ka ke galo ntshwenya since ke thoma go ba le ngwana wa mathomo ke wana wa nthoma ke thoma ke re ke a reboa ke gone ka go thoma ka kwa moruto ka ya sepetle bampha dipedisi a go diega sele ba nkiša dingakeng a go diega sele ke ga 2017 go fitlha le nouso o dula le mang ka gae ke dula le bana ba ba ntatelang ga rena batswadi ba le a tswa lekulu la gage ba re bitsitse tenrere ke rone ke gona kwa gae ko itlhabaneng ka nako e baga nke ke yeso ka nako e baga bo papa ba le bitšane ke nyaka go kwešiša se sengwe nako papa a leraka baga bo papa be ba le kae ba le ga o bona ba kgwedi ba dula mathibeng ba ba le ga o bona ba tsebile gore papa go lena o lerakile ba tsebile cause a ba šala ba tlo re beka le lekgo ba tlile ka kwa ga mokgekolo magola rena ba tlo botša mokgekolo gore mogala je re tlhokofetse ke nyaka go tseba gore ka nako ba papa go lena fetša go leraka a se ba robala ba ga bo papa ba dirile eng a se nka ba dia selo se nka ba bolela selo mara ba tsebile cause le ba gone o tloga ya ka gabo a tloga kwa gae ya ga gabo papa o leraka ka gare ga motse o o agileng ke mmago lena o beanyetse mmago lena ba nyalelang ke tere ke sekgowa cause a ba nyale ba felo saena fela kore re fana ka fane ka kwa papa ga njalo dilo tša lena di ka se loke kgaitšedi yaka the general wa bona setšo sa segaga bo rena o ka se no tloga mo o na le mosadi ya gago wa tsamaya wa re wa go saena and then wa re go fetša go saena wa bo wa tšhentšha le bana difane wa bitša bana ka difane tša kowe a se yona ntho eo e reng ge re ratana re seke ra jagelana go ya go saena gore re tle re kgone go shera tše re neng le tšona lenyalo la segaga bo rena ga re le disepedišeng go ya ka tsela ya maleba ka mokgwa go nyakegang ka gona potšišo ya ka ke gore ka nako ba ya go saena ke mang be e le hlatse ya go tšwa ga gabo mme ke mang be e le hlatse ya go tšwa ga gabo tate gobane ge re ya go nyala kua home affairs re ya go saena go nyakega hlatse tše pedi tša go hlatsela lenyalo le batho ba le boneng e le dihlatse tše pedi tše ba ga mammang ba ba išitše magadi a amogela ke ba ga mammang ntle le dihlatse mola home affairs a go no ro ka saena so ke dipotšiša gore manyalo a batho ba felang ba bolela ba rena re tšwa go saena re jagetše eng ye e leng gore e re gapeletša gore re saene o ka re lerato la matšetši a lešetše le le mola tabeng ya gore re saene ene re lebeletše dithoto re swanetše re nyale gabotse ka segaga borena gobane dilo tša go swana le tše ke tše dingwe di hlollelang batho gore medimo e ba furalele ba feleletše ba robala e senako ke tše dingwe di hlollelang batho gore ka gare ga malapa a bona go be le ditlhakatlhakano tše dintšhi wankwa sese lenyalo le swanetše le be gona ba ga borena a re gopoleng gore ge re nyala re gahlantšha medimo ya borena re nyala re ria gore batswadi ba ga borena ba tsebe gore semmušo re a dula gone bele mmagore o agile motse papago o morakile o ra re papago nke ba sa phela mmago nke ba sa dule ka kulapelele mara ka mo o swere merit certificate ye e reng lapalela le yena ke la gage mara bageno ba ga bo mmago ga ba ja selo ene dilo tša go swana le tše morota di a diragala bontšhi baswa ba ga borena ba buale ba ikitimela kudu nto eo motho a lebetse gore nto ke e saenang ka morago gore ke tle go batsa go bonolo morota go nore le golle ko saena ebile o tle o swere a merit certificate mara tsamaya gore ke ya gore ya divorce ba bangwe ba ne ba lata 3 years ba le ka gare ga divorce e gana go fela mara pampirela ba iswering ba e dirile ka letšatši ka di-seconds ba šhe ba iswere e le matsogong a bona mara gore e tletšo mo matsogong a bona re tlo bina ka o tole le teng o mongwe a ba hirele o mongwe gore batho ba mmolae o mongwe a ba sepelele o mongwe ngaka gore batho ba mmolae o mongwe a ba feleletše e le gore o rapediša motho gore motho o mongwe a robana so taba ya gore re kitimele go saena e ne ditlamorago
batho ba bantši ba e rata mara ditlamorago tša gona morota a di bose gobane ge e šetse e thomile divorce le bana ka mogare ga lapa ba phatlalela so mama gago o rile phoso ya mathoma gore a saene le papago a se a nyalwa ya bobediši ba bopapa ge ba e tla go kgopela mama go kua go ne se ba se ntšhitšeng sa tšhelete ye a ka bona se a ke re se ga borena se re go ne tšhelete a legare a ba e ntšha a se nka ba ntlhalosetse se because ke be ke sa na le seanyana ke se kgausi le bona nako tseo jwale mpotse mo sesine wena o bitša ka fane ya bo step father gone jwale ke bitša ka yona eng ba geno ba bommago ba reng ao ga ba bole sele o tsamaya o nnoši mo gone jwale mona ngwana o ka mamogolo mare se wa mamogolo thwithe wa mo feta e wa mpheta ene ko mogolo mo alright ke tlo mmotšiša potšišo nngwe mo mamago o robetse ya bolokelwa ka kua ko e tlhabaneng ba geno ba bommago ba rileng ge mmago a ya go bolokela ka kua awa a se nka ba bolela seo mara go nento ngwe morota ke ikwešiše yeah family ya bommago o gaetšedi a ke kwešiše gore dilo tša go swana le tše ba di ba di amogela jwang no a ke di kwešiše mohlho mongwe ausi a ke tsebe a ka no ba a sena tshedimošo ngwe e ka banyitseng e leng gore mohlho mongwe e ka feletša e re thuša kae ka lebaka la gore nta mathomo morota se ga bore na se dumele gore mosadi a boloke monna se a monyala se ga bore na se dumele gore mosadi a ye go roulela monna wa gage go se gwa tswa tšhelete ya legare ya go mokera so se ga bore na se dumele gore mosadi wa seng a nyalwa a ye go bolokela ka lapeng go ka direga eng le 45 years ge monna thoma robala ba bo mosadi ba thomo emiša tlho gore ye a ka se dule matraseng e no ba jwalo tlale ke tiputiša gore bana ba gone jale ba tšhentšitše fane mma go bona o robetše papa go bona o robetše mohlomong ke botšiša ausi le gotše jwang ka geno mohlomongwe pele ga ge mama ka kopana le papa le be le jwang maemo a lena ebile ama jwang wa re be re phela gabotse before mama pa kopana le papa kgotsa before ba gabotse re phela le magolo a rena le be le sena go sokola dijo le sena bothata le sena selo awa re sa sokole goja gaetšedi yaka wa le thabela lapa le le leng go lona gone jale ke a le thabela kgotsa ke kwešiše se le nna fo bona re ditse karo batsedi ba rena ba re šike ko gare ga lona thank you alright nta mathomo morota ba dutse ka gare ga lapa le mogala bo a beng a sa banyake go lona o robetse a sa banyake ka gare ga lona re bolela motho a robetseng a sa banyake a banyala ba ile a robetse o robetse a sa banyake mma go bona o robetse a se a nyalwa bana ba ba bitša ka fane bo mogalabe ba se banyalwa tene ba ka gare ga lapa leo a go bontšhe gore mo gongwe mma go bana ba batla mohlabiša ene gantši ge dilo di šetse di diragetše di le so ke fela ke advisa bana gore ka ge mma go lena šetse a boloketšwe bogadi mohlabišeng badimo ba tsebeng gore mma go lena o kae gobane se seng se santšeng motho a se tsebe morota ge nka robala ke swere motho ka pelo ke rea ke monyake tšatšile ka lehu ka gae ka go lebaka la go tseba nnete gore ka setšo monna ga ane mosadi ke ne kwešišwa gore ba ga botate ba ka se re motho o ne mosadi ba tseba gore mosadi wa ba monyala that's why ke sa kwešiše taba ya gore se se gare a bantšha selo ba le go tlile gore ba no re motho o ne mosadi mara ba tseba gore a ba monyala gape ba ga moremi ba ka seega morota ba tseba gore moremi o dula le morota mara ke boyfriend and girlfriend mara ja batho ba bagolo gape sa le gona nto go sane di boyfriend and girlfriend ja batho ba bagolo ba bane ma 56 57 to 60 years mara ga ba nyake go nyalana ba no dula ka moka mara ba nyake go nyalana ene batho ba bitswang so lenka o se wa nyala go le re le papading le ria dilo tše di riang ke girlfriend le mang le boyfriend
so nka se re ke hlokofetše ba lata girlfriend ka ba re no aowa monna re kgopela o tlo boloke ka kua gomme ra sentšhe selo gore re le family ya boba e ignorant a ba hlokomele family ya bomama be se ya swanela go dumela dilo tša go swana le tše gobane ka morago ga gore motho a tle a boloke monna bontši ba batho ba nyalola boimeng kry ga ba nyala ba bogadi ba sa tlo ba sa ba nyaka ge ba nyala ba bogadi ba sa tlo ba sa ba thuša ka selo ene lapa le sentše le bereke ke la kua bogadi rena bana ba bantšhi kudu ba llang gore wa tseba lenyalo la mme re le riile boima lenyalo la tate re le riile boima ba botate a ba nyaka gore thuša ka selo ke be ke sa nyako tseba gona mo gore ba botate gone jwale ke karolo ye feng e ba e bapalang ka mogare ga lapa la bolena gaetšedi awa gona nte be riao ba sala ba go moka lehwile ga mong e nne o se awa gone ya tlang a re checka re gore dingwa a shete jwang ba re jang awa lena le phela ka eng le bo phela ka sa se ja bona ba baka le monnyane wa gešo ka gene ko wene wa mathomo o ne le bana ba bakae ba beše ba sale ba goma ka lehula mmago lena ba gona kgausi le lena goba ba kgole le lena ba mmalagala segolo ka mogomela gaetšedi ge mamago a bolokwane ke kgopela go no botšiša moganyane le hlabileng a se nka ba hlaba seng papa a le yena a se nka ba hlaba seng ka lehula mmago ba bommago ba dumetše a sanka ba dula fase le ba bomogala bola gore mmago a bolokele ka kua ba tseba ba se ba mohlabiša bona ba dutse fase cause o ba le ka kwa ka mokgekolo ba gana ya ditlhabaneng cause ba ga bomanne ba sa ba batla gore ba tle ba aketse ke gona go ntšha tšhalete ka bona etse ba se ka ba ya kua ka ro lebile ba ile go lla bobedi lehuleng ka lehlaka le sontaga mma ke ga ba motšea la bobedi ya ditlhabaneng na ra šala ke ya ka morago alright mama go bolaile ke ba ba fo ba ja ena ke sa tsebo ba ba sere ke stroke ka re ba se tša a se ka ba sepela sa kgone sepela ga bona a tlo go fella sepetlele alright a gona bothata gaetšedi aka re tla le thuša mara ka gare ga thušo e ke tlong go le thuša ke kgopela ba ga bommago ke kgopela ba kua ga ga botate maekarabelo gore ba ga botate le ba ga bomme ba tlekene rena bua le ka ge re bereka mo re tla bona re bereka jwang ka lebaka la gore go ne dilo tše dingwe e leng gore di hloka go lokišiwa ene go lokišiweng ka tšona go nyakaga ye e bitswa nnete o ka se di lokiše nnete e se gona no o ka se di lokiše nnete o e tlogela morago monno ba reng ke nnete santse a re etelele pele then ge re ka mošala morago a re eteletše pele ka nnete dilo tša rena di tlo sepela gabotse mmago ko mogolo o swanetše gore ga a bolokwa a hlabelwe pudi ya thetho swanetše go kry-a kgomo ya gage ya kobo swanetše kore lekolota lenyalo lekolota mmago kgomo tše pedi le pudi lekolota papa go kgomo tše pedi le pudi so dilo tše ka makana ga tšona a lebereke dilo di tswaletše dilo tša lena di loke ene nto go iriang gore lo tša lena di seke di a loka re ka blama boloi medimo wa bolena a se bana batho bale mamago o belege ke monna le mosadi wo e leng gore ga a tlo dumela gore dilo tša go swana le tše di riagetšeng di diragale wa nkwešiša so family ya ga bo mama ya hlokagala family ya bo papa ya hlokagala so wena ke tlo go thuša ka mokgong ka gonang ka gona and then mo go nyakegang ba sekgowa ke tlo go lebantšha le motho moraete santseng a go thuše ka tše ding tša go sepela le malwetse a sekgowa ke le gare le nna ke go thuša ka setšo sa segagabo rena gore re seke ra distepa treatment godimo ga mmele wa gago so dilo tša ga gore santse di loke di ba gabotse o kgone go ba le bophelo bo boraete akere malwetse a go a thekang se se ya fole gobane ge go ka sepela wena ka kua lapeng la geno go tlo gogiwa boima thušo wa e hloka ene ke ne nneta gore thušo e be e tloga e hloka le ke batho ba geno ba ga bo mmago le ba ga bo papago
gobane ba ga bopapa ba ka se le tlogele ka mola ka lekhu le fitla le lekgono ba sa tle go le check le jang lapa lela le hlokometse jwang go ne dilo tše dingwe moruta di a diragala ene di diragalla bana ba ba robaletseng ke batswadi nto se se a e bolelang e gona malapeng a mantši ba ikwešiše ngwana o kgona go roballa ke batswadi ba tle ka lehu ba tle ba bue ka dihlobolo e be gona ba speech a ba foune ba butšhare ngwana uang a ba foune ba nyaka go tseba gore motso le šetšeng ka gare ga gona le dutše gabotsena ba no tswa ba tsamaya jwale go a hlokagala gore re ye go boledišana le difamily re ko gore na tše se se ya re botšang ke nnete na mara ge re ka kry-a e le nnete difamily tše pedi tše di tla be di ne molato ka lebaka la gore ba ka se tlogele bana ba nnoši ka gare ga motse gona mma go bona motse wa dutšeng gona badimo ba gabo ba tseba buang gore o kae gobane motse ola santse o tlo o begiwe ene ge o begiwa ba gabo mma ge santse ba be ba le gona so go ra gore mmagoo ka se ga gabo re nage e le gore ke thereswa bantšha sele o boloketswe nageng ene bana ba dutše nageng ene dilo tša bana ba di ka se loke medimo wa bo bona ya gabo mma go bona ka rene maatla e le kgole le bona so bana ba santse ba lokišetšwe dilo gabotse ge ba ya ka mola ba ye ba lokilwe ge go kgonagala ge e le gore ke nnete ba lerata lapa lela ba banyala ba kgone go ba thia le maina jwale ba ile fela medimo wa lapa lela e ba tsebe le theilwe maina ka ko le thieletšwe maina buang le selanyalo fa wa ke wa komene na mpitsa re ba nda le tšera ga ja tata o ile ka kua o ne mengwage me kae sese ke sa gopola ke gale ka re ke re grade 6 ke re grade 6 o ne mengwage me kae no ne le 30 o na le 30 okay o kgonne o tsena sekolo wa fetše ke tsene mare ke paletse matric o paletse matric ngwana geno wa go latelang o ka yena o gona o tsene sekolo le ena a fetše o tlogetse ka grade 11 o wa mo latelang yena o kae o re grade 8 o na le stress sese ke ne stress cause ke phela gabotse a o phela gabotse ne o na le problem ya go haka prof a bolela wa mo koro wa haka taba tša go a diphutholo gabotse ya wa tseba morutane ke nyaka go lokiša se sengwe mo ba ga bosesi ba santse ba tla ba re thuše gore bophelo ba sesi bo tle boloke bo be gabotse ngwana wa ba jwang kwa ka gae o hloka molwetši o hloka ba gabo gore ba mo fe thušo ene go bontšha gore moruta batswadi ba bana ba ba hlaba le bona ge ba robala ga ba ba hlabela selo gobane go na le diphoofolo tše di hlabiwang go motho a hlabileng ge motho a hlabileng le wa seng a hlaba a ba boloke go swana kudu ge re ya mola tabeng ya diphoofolo go hlabiwa so ke mathata a mantši family tše santšeng di tle di a lokiše di le tše pedi ene o ka hwetša gore ka gare ga family tše a go nekwano o ka hwetša go se nekwano bana ba ka se dule ba nnošiso ntle le gore ba tla ba hlolwe go ne le kwano a go kgonagale moruta mara nna ke a gatelela ke sa bušeletša wa tseba ntho e moruta ya go no rata go saena ne tšatši le lengwe ngwana o tlo saena le monna ngwana a hlokofala monna a gapeletša go mmoloka ene ba gabo ba serie selo gobane molao wa lefase le o re batho ba ba saenile monna a mo tšeago mmoloka mo yena a nyakang ene o tla ba khomotse o tla ba palela ko go bolela ene ba gabo mosadi o ba se dire selo
ba ya maema ka mokgo ba nyaka monno a balata ka di-lawyera a tšea mosadi wa mmoloka se a monyala a se a ntšha le ranta ka lebaka la ge mosadi ka boyena a nyakile go saena o monna o nyetše ke ra wa nyala o saenne le mosadi o tlo go tšeago go boloka mo yena a nyakang ene ba geno monna ba se die selo ba se bolele selo ba re ge ba bolela mosadi wa re monno kwaka ebile ke le real protection order a ke le nyake le funeraleng ya gage ene wa se tle selo molao wa dumela ke molao o re motho o ke mosadi wa gago so dilo tše dingwe ge re di dira morota re swantse re lebelele re dira eng dilo tše dingwe ge re di dira re swanetse re lebelele gore re dira eng o lebelele le ge monna a ka robala mo gongwe o se wa saena re kgona go reela certificate ka lebaka la gore re tšešang lengwalo le la magadi bitšang ba ga bo monna ba babedi ba tle ba hlatse le gore ke nnete mothoki o be a nyetše ndene ra se dira mara se sa gore a go a nyalano ba tseba gabotse ba molao gore ge e le gore a batho ba mo gongwe ba riile nto ka kgoneng mosadi o nyaka go ropa re motho ba nyetše ge re ya go bitša family ya bo monna e ka setle so ge e le gore lena le riile lelo tše le ba babedi le rumong gonne batho ba no dulang rumong e le ba babedi sa ge ba tsoga ba ya go nyalana motswadi o no makala a ekwa ba re ngwana gage kwa ga moremi mara seng ka bona moremi ka ga gage a tsebe le ga bo moremi ke kae a tsebe le mogala bo moteng wa ga moremi mara ngwana gage o change fano re ke moremi ka nako mosadi o dula kae o tswa kwa Botswana then o tlo robala le mo a fetše robala re no nna e monna ka ya motšea ba le nna wa ka ko motshuma then ke mmoloka ka tsela e nna ke nyakang ba geno ba tla re ba bolela le monna o nento ba tlo e dirang so batho ba swanetse ba tsebe gore marriage certificate o bohlokwa go batho ba banyalaneng batho ba e leng gore batho ba tswa lenyalong la bona batho ba e leng gore ba tswa lenyalong la bona ene le gona lenyalo la go felelela morota se ngore o ntšhetše mosadi magadi o feleletse gore wa go saena o jagetše kae wa re santše re jagele kua Home Affairs nyala o fetše ntšha dikgomo ka moka o fetše o tšee mosadi gore ko wa ka gore go bitša bana ka fane ye ba mmola go marriage certificate bana ba gago ba tseba re ge ba etswa mola ba re ke moremi ba be moremi ba ba feleletšeng ka gore dilo tše dingwe di ne di tla morago go njo lešidi di tla morago šidi ngwana šu o a bajwa o bitša ka fane o theeletše maina mage ga a nyalo mage o robetše ba mmoloketše ko gaga bo mogalabe mage ga a nyalwa ga a hlabelwa selo ge o a ka re o a nyalwa le kgono ke re mage ga a nyalwa a ba ka se nyalele ka kulapelelela santša ye o nyalela gaga bo mmage mara mmage o boloketše kae bogadi bo bofe bo e leng gore a bo a felelela so batho ba swanetše ba tsebe gore ge re bolela ka lenyalo re bolela ka mohlobolo re bolela ka mohlobolo kgomo ga ewe dipudi diwe then re nyetše medimo wa borena e kopane di-family di kopane di a tseba gore nna ke mokgonyana ga mang ke lenyalo leo nna ke mokgonyana ga mang le ge nka robala moruta mosadi ya ka ge e le gore o nyaka tšhelete tšaka ka no tla le senepe sela sa lenyalo sa lešira a no fitlha court wa re magistrate nna ke nyetše bohlatse šibu wa ikušiša bohlatse šibu family ya bo monna e phege family ya gešo ga e phege ke nyetše bohlatse šibu destroy tšaka šidi tšona ke bohlatse ba go felelela ntho eo mara ya gore re le rumong re le ba babedi re emelele nna le wena ke bitše tšhomi o la bitše tšhomi re tsamaye re yo maface re o saena e ne bokotsi bo bongwe bo bogolo kudu moruta ene bokotsi ba gona re bo bona ka lehu nne batho ba ba bolokilweng e se ditsotsi mara ba bolokilwe ka maphodisa ka letšatši la lekhu la bona divene be di le ka mothukwe tše ding di le ka thukwe di le ka go namola ntwa ka mo bosenyi bo tšwela pele bo ba gona ka lebaka lang ka lebaka la dilo tše rena batho re di dirang ka bong o lebelele gone nto ngwe moruta ke tlo go fa yona ne o lebelele batho ba bantši ba go bereka ka molao borramolao ba bantši a ba kitimele go saena before monna a saena a consulte lawyera a e botšiša gore na ke tšea magato a makaone na because nako ngwe re le batho re tsena ka gare ga dilo tše re sa di kwešišing motho o no kitima re ko saena a sa kwešiše le gore nto a e saenang o saenela eng
batho santse ba tlhokomele basadi ba shetse le dikoloto tša banna motho o nyalane le wena o tsene ka ra dikoloto o tšhabile o tsere o kae wena o shetse le tšona so taba e ya go no saena batheletše le babogedi ba swanetše ba itsebe gore ne bokotsi mara go tšwa go bona gore maele ba tšea go tšwa go bona gore maele ga ba tšee mara ka le lengwe la matšatši mantšwa re a bolelang mo sealemoyeng se sa mo SK o tlo kwa ba gopotse go na le lekhu ba dutse ka morago basadi ge ba apeile ba re batho ba nkebe ba kwele mantšo a re jagele go saena re a nyala re a fetša ra saena monna ga nyaka go tlogela le go swere yona marriage certificate o tlo go tlogela a go tlogela go nyetse o feditše o kgone go dula mo le o tipitše ka fane ya gabo and then dilo di fele di ba gabotse ga itše diaka ke tlo go thuša ngwanešo akere ke tlo go thuša bothata ba gago ngwanešo bo no nyaka gore mmele wa gago o alafiwe ene gore mmele wa gago o alafiwe ke tlo gapeletša go tšea matšatši a mararo ke dule le wena kua gae ke go lekole ka setšo sa segaga borena ba go lekole ba kereke ba sekgowa le bona batle ba go lekole re bone gore re dila le bolwetši bo bo jwang mo godimo ga gago se ke tlong go se kgopela ke tumelelo ya gore ba geno ba tla ba nsaenele consent form ya go bontšha gore wa go dula ga moremi o a go alafiwa matšatši a mararo goba a mahlano ka morago ga matšatši a mahlano ba geno ba swanetše ba tle kua gae ba tle ba bone gore ngwana wa bona go ne tšwelopele na ke dumo tseba se sengwe prof ya se mo godimo ga tlhotlho tše ka moka o tsamayang ka gare ga tšona ke mang motho o bolelang le yena ke bolela go le yena ya mohlho mo godimo ga dilo tše di go tshwenyang a ke re motho o na le go no jega mo kgopolong wa ikhwetša nagana sela le sela mohlho mo a tlela ke dikgopolo tše di šele o bolelele mang ge o ne mathata like o shera le mang a ke fo share le ene ngwane ya go share ntatelago one mongwe go tsoma mogolo ba gole ngwane ya geno yena o kgona go ka go thuša o strong mo e leng gore o kgona go ka kgotlelela tšeo mmotša go tšona goba o lla le wene o bona o ka re o amega jwang goba o amegile jwang o ba le stress cause go tša re nka ba re bolwetši jo bo mo go nna cause ka mokgwa ke kwa go ba bolene o feel pain engwe mo le le monnyane o na le mengwaga mekae o na le 20 o tle o ikhwetše e le gore ge a e ba le stress go na le tšeo ne go di homolela wa di swara o le tee goba mohlho mo o no mmotša tšona ka moka wa mo tšholela tšona ka moka ke fokgwetša ke gomolela mme kere nka ba re difogwa ke go a swana go nna nke ke iphelelang cause ke kgone go ria selo ke se ba includeletša meetse ke tšatši lengwe go ba kaonane tšatši lengwe fo thoma go na le o kileng wa mollela wa leloko mangwane wa tseba eo ke ana tlhoke mmotse re o reng le ena a tsero a rieng cause ke gale ba phela le nna ba thuša ka moo ba nkiša mokopana bothata gore ba dula kgole le nna ya Chidiwe prof moki the general go nyakega thušo go nyakega thušo ene go nyakega gore batswadi ba ba amanang le ngwanong ke bolela ka ba ga bomme le ba ga botate ba tšee maekarabelo go tšea maekarabelo the general Morota a se gore swantse motho a tšee maekarabelo ka letšatši la lehu fela a re sken ra gahlana ka lehu tšatši le lengwe re gahlaneng ka gore molwetši o a baywa gomme re thušaneng molwetši go alafišana re no kgobokana ka mola gae re bitšane go swana le ge ba re motho o robetše gante rena ga ratlela motho a robetšeng re tlile go tsoša molwetši ka lebaka la gore nako nngwe difamily di gahla ke go kgobokana ka gae ge ba re a wa o robetše mara ge re re molwetši šo wena ba no fela ba re o tsoga jwang o a jwang a wa o tla fola le dutše kua kgole mo gongwe wa bona batho ba bagolo ge ba le go ana ba gahlane ba kgona go fana maele a bogolo and then a se gantši molwetši a ka pala ge difamily tše pedi di thekgana molwetši a re thelele re lekile
onka kore re lekile le rena re bona gore a wa re lekile go padile ka lebaka la gore moruta lehu le bohloko ene nto go makatša ka gare ga lapa o kry-ile gore se se o phela boima so mogongwe le dijo a ba natso mara ge go ka tlhaga lehu ka mola dijo di otla ka divene dijo di otla di le tše dintšhi mara motho o wa ba jwa mmele o nyaka dijo mara dijo di palela ko go tla go yena se se ka geno le magare ba makae a bararo o ka mokana ga lena le magarebe ee ya go ne problem mo prof ya go ne problem ke tshoga gore batho ba situation ba leng ka gare ga yona ba ka tla ba feletša ba amega ka gare ga bophelo bo e sego bjona ba re ba leka go ka diphediša a se nto le ileng la ikhwetša le ka gare ga yona a sankaree wa mo kwešiša marora gore go tša re fo dineelela ka ba nna ke a bona the general o bolela gore ka le lengwe la matšatši o ka ikhwetša o dula le monna o sa morate o no ba o šitše o lebeletše gore mo gongwe monna wa modimo o a go thega o reka dijo ka gae o kgona go sapota bana wa ikwešiša ka lebaka la goreng sese bophelo bo bongwe a re tsene ka go rata re tsena ka baka la seemo ge se thatafa se a thatafa ene mo bophelong kgaetšedi aka ke tlo go botša nto nngwene ge e le gore o ile wa dira phoso ye o ileng wa e dira o e dirile ke phoso e ka se fetoge se segolo ko gore ke re ya maele o lemoše ba bangwe gore suka la phoso le o le gatileng o mongwe le yena se ka tla le gapa wa ikwešiša story sa gago se kweša bohloko kudu a sebe wa teketla ka boswa ba gago wa ikwešiša a sebe wa teketla ka boswa ba gago ke mo prof a bontšhang ga botse gore go nyakega nnete fela ke mo ke nyakang go mmotša gona the general gore go nyakega nnete fela ene ntongwe ke nyakang go lemoša sesi ka yona ko gore a se ka te stressa ka malwetši a leng mo go yena bolwetši bo alafiwa ra bo bea madulong a gona sesi ke tlo go botša nto nngwe ne ke bereka ka balwetši o tlo fola kgaetšedi yaka nto golo mo go wena e no ba go no followa treatment ga botse o tlo fola o tlo pick up o tlo ba ga botse o nkwešiša o sa le moswa kgaetšedi yaka o sa kgona gore o ka tla wa bereka bolwetši bo o leng mo go wena bo go tlišitšeng mo ge bo ka no ema a kere a mang a malwetši ona re tlo no phela ka ona a kere mara se segolo ko gore fola mo e leng gore go ba gona o kgone go bereka o berekele bana ke duma gore o tsoše lapa la mmago ke duma go kwa o bolela so wa sega mo bophelong ga o bona motho a le ka gare ga mathata o se ka mosega a o tsebolela go sa letšatši ge le hlaba gore le tla hlaba le jwang modimo a ka no dianto nngwe a araba gona mo bošegong wa re go o tsoga wa kry-a yena motho ola bo mosega a beng a bolela bolwetši bo wa kry-a bole godimo ga mmele wa gago wa ikwešiša go tlo le o ka kgaetšedi yaka sa le monnyane o tlile diatleng tša batho ba ba right nnete nto kgolo e santšeng o e dire o swantše o latele melao ye re tlong go go fa yona o latele ditaelo tše re tlong go go fa tšona o tlo phela modimo o sa go beetše bophelo modimo o sa go beetše bophelo ene santše o tsoše lapa la mmago o fila jwang go no ba o lebeletše lapa la geno so o tsoga o no lebelela lapa lela la geno so bolela le nna ke file ga botse kgotsa go na motlhokomedi ka moka ba le dilo tše nna tshwantse re ke nna ke be nna ke le tlhokomelago jala a ke kgone gore ya sele ba ga bo mama ba kae ba gona ba go thuša mamogolo ka o tekena a re tlhokometseng ra ja go gole wa re rekela bopi re reka tse ka moka ka o tee fela o ne go tsoga o ne go lebelela lapa la mamago o fetša go le lebelela o kwa bohloko o phase goba o rapele o botše modimo dillo tša gago wa e dira ntho eo ke iria mara o arabiwe ke iria mara ke arabe wa phasa go bo wa rapela ke diria ka mo ke arabe o ne gore ke rapele le last ke for ke a opela then ka ke phagama ka go tšele gore
ke a rapela ke a kwešiša gore ke tsene jang ke sa kwešiša gore go fitlhile jang ke te recorde ke re ke a opela tena ke phagagwetsele gore ke busy ke a rapela ga ke se re ke fitlhile jang moo o ne go tšea di-story tša go swana le tšeo di botseng mmamogolo bophelo bo bo phelang bo boima ba go godiša lapa la mmago le bana ba gago le bana ba geno o sa bereke story se o ile wa se tšea ba se fa o mongwe wa ka gae a se nka ka fa motho sone story se gobaneng gore ba dula go le rena bo le bone ba tla ka go le galo go tšaiša o na le founu sese ba na le difounu a lebolele ka difounu e re ntshepile ga bote ke ena a majula wa o network re o dula ka dithabeng ka ko ke ene re gore re tseba gore ke ena re tlhokometsego mangwane le ene o dule pa ke sefatona ko engwe le ene gore wa founu a e tsene o na le bana ba bakae ba babedi bo papa go bana ba sa le gona o gona ke go teng o a kufa ba go bana ba ka moka ntlhokometse le bana ba gago ba tlhokometse le sale ka moka ke na tsoga go nthega nkiša le mo go pala a sa tsore a reng le o ga riana gona bothata gaetsedi yaka malefo thuša sesi mo o kgopela go no jika molano metsi wa boa magagešo go tlo loka ke kgopela auso go tlo loka ke tša bophelo re phela ka tsela ye re goga boima ka yona tsela ye batswadi ba bana ba e lego gore ke ba ga mogabe ba ga bo Lucia o phela ka tsela ye le be le sa tsebe le kgolle le tsebile se bohlokwa the general ko gore ba dira eng a na re motsošetša lešata go ba re ya mothega go ba re mmalla melato go ba re ya go mmotšiša re wa etaba tše di bolelwa radiong se segolo kore ditaba di tšwele re di kwele jwale ka ge re le ba bagolo re dira eng nna go tše ke di kweleng go ausi Lucia ke nyaka go ikemišetša go mo thuša le ge e le gore ka gare ga thušo go na le di-challenge mara ke nyako go ikemišetša go mo thuša modimo a ka sentahle sello sa ngwana o a beng a rapela ge sešala se tla go fihla mo meagong ya kgašo o re setšhaba batheeletše le babogedi nthušeng thušo e ka mokgwa e mentši o ka lala o thuša ngwana modimo ka thapelo go mo rapediša mo o leng gone go ka fetola se sengwe o ka tla wa mo thuša ka se sengwe se e leng gore mo gongwe o a bona gore batho ba mohuta gore ka thušana jwang lenanego le thietša ke batho ba bantši ntate Moruta ke bala mmogo le mangaka Sekgowa ba thieleditše wena modimo a go file go nako ya gore ka nako ye o thietše ngwano modimo o ra gore bereka le moremi le thušaneng ngaka setšwe moruti modimo o ra gore thušanang ngwana modimo ngwano a fole ga e tla mo radiong o tlile go setšhaba ene ga a lahlega o tlile go setšhaba se e leng gore se na le maekarabelo godimo ga seemo sa go swana le se kgaetšedi yaka le kae re gona mpatamela mo kgaetšedi yaka o tlile o fegeleditše sesi ya ke tlile ke felegeditše manyana nake nna ka leina ke nini o nini wa moropa wa ga Moropa a o se nini o Lucia wa rereša go tša di boletšeng o bolela nnete dilo tšea di boletseng o bolela dinnete cause ke nna e beng ke ema le bona e be e le yena le mama a gage le magolo a rena
magolo a rena o be a tshwenya ke maoto a no tswa dibabo re mo sepediša dingaka le ena go sa loke selo go fitlhela mo e lego gore modimo wa mogopola ge modimo a mogopola ke sa re ke hlokometse gore mokgekolo la o sepitše motlho mongwe mma go bona o tlo phomelela ba mpitša ka lebelo ba rago gape mmangwana go wa bajo ke tlogile ke ile ke tso ba check-a ke fihle ke hwetša bele mmagwe o a bajo ke botsiša dipotšišo mmangwane goreng o re maoto a gaga a baba maoto a baba o rawa ka mokgwa ke leng ka gona nke ba ka no tia meropa ka bina ke re aowa jalo ba tia meropa se jwang ke badimo ke eng o rago ka mokgwa e leng ka gona ba ile ba mpotsa gore ke gatile komoka ke feledile maatla ke tla gona mo kgose le nna ke ngwana bo bona mara nka senape ke tsena ka maatla go na le bo ausi ba gage ba ile gore ba swantse gore ba be gona ba mo hlokomele go diregile gore a be wes ge ba mpitsa gape ke a kitima ke fihla ke re aowi ba rawa gape motho o robetse fase jwale a go sa le go dira seo ke hirile koloi ka mo tseka mo isa tleliniking ge ke fihla tleliniking ba rawa motho wa gago a ne meetse a ne madi ge a le so re swantse re motsere mo ise sepetlele ke nnete ba motsere ba mo isitse sepetlele ke tso mo saenela sepetlele ke tsere 2 days ke le gae ka letšatši la boraro ke ga ba mfounela ba re tla o tlo mmone ke ile kwa sepetlele ka fihla ka mmona ke mmona ba ya sa nkgahle a gana dijo a sa je ba re a mo gapeletša awa o a gana ke re mara ka ne le manese le swantse o no trya cause le nna ke re ke a namela go tla mo ke boela morago tšheleta everyday ka sebe le yona and e be le ka nako tšele tša di-covid ka moka ke a barela ke rawa a go ne taba ke tla no leka ke bone gore na ke tlotla ke boa ke mmona ke tšhikile ke boetse morago ka tšatši le latelago go ile mmamogolo le monyana nage ge ba fihla ba ilile gona ba fihla ba rawa motho o no nwa mageu fela gore re mo fe dipilisi swantse rane mageu ko mokano dipilisi ba tšhikile ge ba tšhika e be ile friday saturday ba mfounela ke ba sepetlele ge ba mfounela ba nrela ba re wa kgona go te tshwara na ke a botsiša gore wa e le botsiša gore ke a kgona go te tshwara ba rawa re be re nyako go botsa something ke rawa bolelang ke mosadi ke mogolo a se nna ngwana no mpotsang gore go diregeng ke ga ba mpotsa rawa e la mangwana a gore šile ke ba retse ka rawa ke kwele a gona molate ke tlo botsa ba relative ko moka ba kgone go bona gore ba dira jwang ke nnete ke dirile seo se swanetšego gore ba kgone mo phutha ke ba founetse ke founetse mmamogolo wa ngwano ka founela mmamogolo a go mongwe ka ba ka founela le mmangwana ka ba botsa rawa go diregile so ba re ba hloka e ya ka tlang kwa sepetlele same day ke ga ba hira koloi ba ya sepetlele ka ba boa ge ba boa ke ga ba re botsa rawa re tso lokiša lena le ka no boa ka mo lapeng go moka la bona gore le phutha mo le phuthang gona le tsebeng gore ko moka ka ona mokgola go padile ane bjale ka bona gore ke nnete nna e be ke le mohlokomedi e le gore ke diša dinku fela dinku tša ka dia fela ke hlokometse ngwane ka mo hlokomela go tla mo e le gore bjale le nna ke swantse ke shift mo gae ge ke shifta mo gae go era re ke molahlile ke sepetse ge ke sepela ke tso tšea ngwaga ke se gona ge ke boa ke hwetša ngwane o la a gona ke a botsiša gore kae ba rawa ba bogadi jwa gago ba mo tšere ba mo hlokomela bana ba gabo ba mo šile a le one ke ga ba mo tšea monne a mo tšea mo iša kwa ga gabo ke ga ke ba rela ke re la ba bona ba la ba yago gona ko ngwaga o ka se tloa fela le lebile leng cause kwa gono jala ke re ngwane ke yena beng ga hlokometse bana ba
kua ba ile o nyaka dijo ba nyaka tša go hlapa ba nyaka ntho engwe le engwe ba se ba lebelela goreng motho a ba hlokometšeng le ena wa bajo ya ke nnete ngwaga wa fela ke no bona ngwana mafelelo ka December a tswelela a sware diaparo a swara selo setse goreng ore kwa ga mamogolo a go sa dulega ke moretse ka re wa mpona nna ke le boditse mara ka ra ke bereke ke dutse mara gore le bolaeng ke tlala nka se dumele se ke se jang le lena le swanetse gore le sije ge le sena bopi ka kwa gae tlang ke re tlo le tšhelela bopi le tlo kgona go ja ge le bona gore nka ra gona sešhipi sa go hlatswa tlang ka gae tlo le tšheletela sešhipi sa go hlatswa ge ke na le tšhalete mo ke na le go tšhalete ntsi le tlo kgona go bona gore motho o na le tšhalete a ka re direla 1 2 3 nka le rekela sešebo ka le nea lapeng awa ke nnete ge ba sena bopi bana ba kgona go tla ba tlo kgopela bopi ke a ba tšhelela problem ya ngwane ke one ga a shere tama le motho ane ke dula ke ba botsa ke re motho mongwe le mongwe mo lefatsheng o na le di-problem mara le ka se di bone ane ge o di shara le motho mongwe a o laetse gore wa bajo jalo gone jale wa e bona gore ntho e ya mogobatša cause a e shere le motho nna ke gona ke ausi ya gage le ga e le gore a ke ausi ya gage e le gore re bana ba motho ka ge re swalana ba swantse gore ge a fitlha kwa go nna ndela re sestere gape nna ke na le problem solo le nna ke be ke tlo kgona go bona gore motho o na le problem mara ge nka mo fa maele a ka loka pele kgejedi ge o šala o bontšha o bolela taba gore ga a šerile motho yona ke mmotšišitše o dumetše gore go jwale o šerile ngwana gape go na le dilo tše o thomang go ka di kwa ena a di tšweletša mo lehono ya okay o kwele eng e leng gore bo sa e tsebe gore o shera le ngwana gabo di-problems ke ntho e le gore a ke tsebe cause ngwanela le yena ke motho e le gore a bolele wa gomola a ka se e kwetabe a fitlha re setse gape sestere o bolela story se se so o no fitlha kwa gae a fitlha o mmone gore motho ga botse o tlhotlhobana ga o mmotšiša ra gona bothata mara nna ke a kgona go tloga ge ke na le problem ke a kgona go tloga kae ka fitlha ka re man nna le gona ka tsoga gabotse ke na le problem solo ke nyako ba relieved ke botsa bona ke ge bona ba e swere ke a tsare le yena e tlo mo swara gampe ge go le ntwe mpe ntshwe gampe le yena e tlo mo swara gampe a ka no e tšea mohlomongwe a e bušetša go motho e le gore o nkušitše bohloko motho ele o tlo kgona go dirang a ka boa go nna a kgopela tshwarelo ge e ba ntho o e ntšhitše ka mistake jwale ga ba bolele le motho ke nyako gore kgaetšedi a kwešiše gore a se gore re a mosola ne re bele go ka tsela tše di fapaneng go na le ka mokgwa motho le ena a leng ka gona ke kgopela gore sesi yeo o e amogele le wena mo moeng wa gago o tepotse gore mohlomong ke ka mokgwa le bona ba leng ka gona ne ke rata ka mokgwa mohlomongwe o feletseng o bontšha se wena o na le go le sona ka bona bana ba o no amogela fela gore ke ka mokgwa ba leng ka gona re bopilwe ka tsela tše di fapaneng ke nyako go tsena mo tabeng ya lenyalo la mma go bona le tata go bona o tsebang go diragetšeng ga botsebotse nna mo go bona e ke e tsebang ke sale ke tseba gore ba re go na le go thiba sefero ke sale ke tseba gore ba thibile sefero go tsweleng pele ga bona ke go saena tse dingwe tsona a nka bolela maaka sefero sona se ile sa thibiwa o ke nyako boela mola go auso o tseba eng ka ngwana yo ga a sa gola go mmoneng bonnyane bja gagwe le go mmoneng ga jwa le mohlomong re lebeletše kgopolo ya gagwe go diregang bonnyaneng jwa gagwe ke mo tseba e le motho e le gore ke slow learner okay ane gone jalo ka mokgwa leng ka gona ke tlo re wa gola wa kgona go bona go naganela dilo pele kwa se wa kgona go hlokomela bana ba ile gore batswadi ba bona ba ba šile a dire phošwa gore ngwana a ka se kgone go dula a re nna ke sekolong a ke na seeta wa kgona go rekela ngwana uniform a ya sekolong
go na le gore motho re ka mmitša ra re mohlho mongwe o swarela thateng e le ka baka la maemo goba mohlho mongwe e le ka mokgwa e leng gore o belegwe a le ka gona maitemogelo a go a ile a go botša gore ke ka mokgwa a leng ka gona goba o belegwe a le jalo go ya le ka kgopolwa ka nna o tshwarela thateng ke ka mokgwa a leng ka gona ga go be go sena selo se e leng gore mohlho mongwe se ka ba se mo gateletše gona nakong eo gaetsedi ke kgopela go gone go botšiša nto ngwe nnyane ge go lebelela go bitša mmago sesure ge o lebelela lapa la mmangwane yago o bona bana ba mmangwane yago o bonang like o feela jwang like kore like le go swara jwang maitemogelo a go ke eng ka ke gore o bona eng sese wa tseba ke bolediša ke eng sese go ka mo lebelela ga a bolela go ne dilo tše dingwe go tla meyogo ya sepela a itšo ya rota e atla e boele morago e atla e boele morago mothola go betše ka gare ola wena as o le sesi wa mmamogolo o bonang like go lebeletše lapa le la mmangwane yago le bana ba mmangwane yago ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona kgodišo ya bana ba godiša ke ngwana wo e lego gore le kgono ke molwetše mola o le modiši wa dinku tše di sepelang yona ga e ntshware gabotse le nna e yang khupiša ke a nagana gore le nna ompona gore yone e atla megokgo ya jika e atle ya jika e nkhupiša ka kudu mo e le gore a ke tsebe gore ke swantse gore ke direng cause le nna gone jwana a ke bereke ge nkabe ke bereka ke be ke tlo katana gore ke bone gore ba phela jwang ka gore motho eo mona gore ke motho wa mohutamang ke be ke tlo leka gore a recovery a kgone go gola a tseba gore le ga e le gore bohloko bo gona bo a fola ntho e mosorego a e thome ka ena le nna mo go nna itšekile ya go baba ke dipsio ba re di tletše ka sebabo ke lekile ka mokgong ka lekago le nna gore ke be ke fetse ke phumeletse ke kgona go ema ke emelela nna be ke sepele ka lepara ande ka kwešiša gore go era gore ntho ke le abela e ka se ke yana o tšwelela so o na le nako ka ya swere ke ntho ke go tsena gano motlho mongwe ke nakwanyana is about my 8 years ka moka a phela ka bolwetši bo ya kgose le gone jwale ga emelela mo ebile ke fela ke re ba mofe metsi ke kwela bolela polelong wa re mohlapologo la o fihlile ke a kgopela gone gore ke no re emedi ka pela ke rela gore motheeletše gae a tsebe gore ntho e re bolelang ka yona a se joko mmogedi ka kua letlakaleng la mafaratlhatlha ka mola Facebook mola go DR Moremi ka gore re life a tsebe gore taba ye magagešo gona ya diragala sesi wa bajwa o hloka thušo go nna le wena o le motheeletše o le mmogedi kgaetšedi yaka o sepetše ka leparašu le golle o tsogile go raya gore be ba nyakotše ya dinku le modiši wa tsona kgaetšedi ge wena o emelela lapa le la mmamogolo la mmangwane o nonnoši ba bagolo ba kae a ke no re family ya rena ga ena tlhokomelo ke se ke ka itšhaba cause ngwane o na le bo mmamogolo ba babedi le mmangwane mo one ko moka ke mamaka nka senape ke mo includa too much cause yena a ka se tsene ba bangwe ba se ba tsene a ke re o swantse gore a tlo mothuši e le gore ba la ba dumela mmago le mmagona ke ba latelana jwang
ke bagekolo ba ile gore ba latelana bonkoko ba rena ba ntse lesole ba šielana magolo a ngwano le magolo a ba ntse lesole ba šielana a se taba ya mmangwane straight mmamogolo straight e tswa go e tswa go bokoko bokoko wa tsa motho mongwe prof a ka thoma ka go leboga pelo ya auso ke nyako no go leboga mo pele ga batho o ka no bo palela ke tse di go palelang mara bonnyane bo bo khonneng go khona go ka felegetša motho ke skete ke nnete nnete gona ke nyaka no go leboga ka gore nna ke be ke itšeela gaufi go etša go nuela go šala o no bolela gore no motswadi ya gago a ka se tsene go na le baodi ba lebeletšeng ke be ke setse ke nyako go botša gore gane wena o tsena bjang motswadi ya gago a palela ke go ka tsena mara jale le ga go le jale ke ikhwetse ke yagelela ke mantšu a ditebogo gore ke go leboge prof o bontšhitše mantšu a mang a o e leng gore o ile wa re no go na le batho ba o e leng gore ba ka thuša ausio ke nyako e dira kgoeletšo le go ba theeletše gore le wena bele ka motheeletše o ka thuša ausio o ka mo thuša ka mokgwa wena o ka go kgona ka gona o ka bolelele prof ba šia dinomoro tša bona letšatši ka letšatši sona seo prof a tlabeng a leka go ka thuša ka sona le wena o ka thuša ka tsokwana a ke gone le motho e le gore ga a tsebe gore a ka tšeang a bea mara o na le ranta go ka re nka dira se ngwana bore na a emelele go na le di-doctor tše e le gore di theeleditše go na le mangaka e le gore a theeleditše a re bona nka go kuketša gore go beng jalo e re o ka re ka swarišana man e re o ka re ka swarišana ka gare ga maemo mohuto ka gore re mo se tsebe gore ka moso ke mang gona wena o tlo thušwa ke mang o palela ke go ka thuša ba bangwe o na le thušo mama nna ke a go leboga ka nnete batheeletše nna ke no se tsebe lena go tšwa boteng bja pelo tša lena gore le duma go ka thuša ausio ka mokgwa mohuta mang a ke tsebe prof wa tseba batheeletši ba rena ka dikgokaganyong tša leago batho ba modimo ba lahlela mantšu a mabotse kgaetšedi yaka ke tlo le thuša a ke bona kgaetšedi mola ke molaele ke lebogile kudu go boledišana le wena nkore before spela o rata ge nka mo thuša ka eng kgaetšedi yaka nna nta mathomo e le gore nka e thabela gore mo thuše ka yona ke ga o ka maalafa bolwetse jo bo lego mo godimo ga gage gore le yena a kgone go sepela jwale ka motho mang le mang gobane go sepela o inamile o sa kgone go inamologa o ne o tla o robetse mosegare o sa tsebe gore pele ke kae morago ke mo kae a gwa loka sa mathomo se e le gore o ka ntirela sona ke lona leo la gore o ka mo thuša bolwetse jo bo lego mo godimo ga gage a kgona go phuruluga le yena a tla kgona go bona gore lefaseng a se le le kopana e sa le letelele ke leeto le letelele ka ntle le ga go ka tla go tshwenya motho mongwe a tsena ka tša gagwe mara ga e le modimo ke yena a tswang pele re tshepile yena ga re le moka moka gona e mongwe e le gore re mo tshepile yena ga a tshepe modimo gore o tlo mo pholosa o tlo phela nka sa diše dinku tša mphelela ka moka ke swantse gore ke diše mara go bee nngwe e le gore e tlo ba le dikonyana ka morago re tle re kgone go tseba re ba le ditlogolo le ditlogolwana ka morago ge e ba ke a senya ke rialo re ya go leboga kgaetšedi yaka magagešo kgaetšedi ke ya go mo thuša nna ke a tseba gore le lena le tlo ba gona le tlo nthuša go mo thuša morota ke ya go ria kgoeletšo ke ya go bolela le banna ba gešo ke ya go bolela le bosesi o kgaetšedi swanetše a fole o swanetše a fole kgaetšedi a tlo sepela inamile kgaetšedi aka o tlo fola motho gore a fole ke ya go swana le wena ga a tswile ka gae a tlile mo a nyaka thušo o tlo fola akere ya
mara go mpontšha gore go ne nto e leng mo pelong e go tshwenyang e sa tswe. lokologa sese o bolele o tshwenya keng a ke robale bošego a ke robetse ka re ke bone bomma ba le gona o jela temetlhe le metlhe ke robetse fopela ke molore mara a sa mpolaiše sela ke tsebe o diagang a ke robale ga o robale bošego ga gona gore nka robala ke sa nagana ka lehudu ya gago a ke kwešiše gore wae ke tla ba thuša o ne ba leba ba malefo ke kgopela go nore moruta pele se se ya tsamaya malefo a sa re batameletša balle ke kgopela go foune kore go no founa batheeletši ba babedi ke kgopela go foune batheeletši ba babedi ba fe sesi maele ba fe lapa le maele go ne wa setšenga le mogaleng ke kgopela go foune batheeletši ba babedi maele 071 333 ba babedi fela 071 333 re hloka maele fa le no fang sesi maele le no fang ba gabo maele le no fang mohlomo le yo ka banga mo felegeditše fa maele go 071 333 re falo mathomo shu dumela Skin FM radio Skin FM Ticharangwe o ntse ba ba se mohlomphiri aga ke rolela ngaka ya rena Mr. Moremi Kefa thobela o boletse mantlo a mana mabotse gapela ke sa tlo tla mo kgaetsedi ya rena ya wa re o na le dishepi tša go hlapa tše di kgonang go alafa malwetse ka go farologana thobela ntlha e nngwe ya bobedi wa bolela poleleng wa re stroke se tla ka ditsela tše ntši e ka ba go gatišiwa goba go newa tšhalete e berekilwe ntlha ya boraro wa tepolela e le wene Mr. Moremi wa re ke kgona go ithaopa go alafa molwetse ka ntle ga tšhelete thobela wa tsa gore ngaka ya mathomo ya go bolela mantšu a mo SKFM aowa banna ke tloga ke leboga kudu banna re thušaneng re thuše setšhaba sa borena ke be ke re go batho ba gešo ka moka ba thaeletša le gore ba thaeditše ba tsebe gore ngaka tša segabo rena tša sesotho di a bereka se metlamo dilo tše di bolela go fa thobela ba tsebe ka nnete gore di a bereka o boletse ke wa swantšha ka naga ya China gore e kgona go ria dihlare tša sotho rena re tle re di reke ka mo nageng ya borena ke bolela tše di boletseng ko ene Mr. Moremi thobela jale ka gona batho ba borena a re kwešišeng hlare tša segabo rena dingaka se di mo ka re gore tshenyegile a re tšhabeleng go bona ke a leboga mohlomphiri thobela ke lebogile kudu pa mantšu a mabotse thank you Ticharangwe ri la re bona mangaka setšo a bereka ke theresho re swanetše re bereke mmereko setšhaba sa gabo rena se fole a ke tope motheeletši Skin FM le kae leswika ke leswika Lukra aga maela nka fa go ausi wa ka ke gore ke a tseba gore ga e le go ngaka Moremi o a folile ke a leboga ka mantšu a mang a kgolofele a be le tshepo le tumelo ga botse go ya ka mokgwa mogalabi wa bolelago o setša a folile ausi wa ka thobela tanki tata leswika ka re le ukrala re lebogile tanki ya ke lebogile kudu ntate Moruta ausi ke tlo mo thuša ke nyaka go bona a fodile a le gabotse maloba re bile le balli ba rena ba le rileng ra tshepiša gore re ya go ba thuša ba ka mola phokwane ke swere kgatišo ye nngwe ya bona shi ya go bontšha gore ka morago ga gore ba tle mo ke a bereka mmereko ko o tshepišitšeng batho lenanego le go lehlameng ke lehlametše gore ke phethe mmereko wa modimo ka mokgwa nthumileng le badimo ka gona kgatišo ya gona shi nna Robert Masehla ke dula ka mo motseng wa Phokwane ke na la spone ka malapeng ke motho e leng gore be re le mathateng ka malapeng so ka mpa go gaetšedi ba ka ba ile ba fetša ba fihlile gore ntate Moremi ka kwa SKFM so ba kry-ile thušo moo ka dilo tše ntšhi tše ding re phela re rerelwa tsona ka malapeng re rerelwa ka bobolong re sa kwane re no tsabano mongano ya bua mongano ya bua
so ba sa seterete mo ba kgone go kry-a thušo moo so ba tlile ka dikoloi tša bona mahala no patela so ba tlile gore thuša gore nto ngwe le ngwe beng e direa ka molapeng e fela gona moo ka moleboga ka thuso ya thušitseng ka yona a tseletele le ena thuše ba bangwe tsela le bona ba kry-e thuso go tswa mo ke nna kgaje moimane ke ntse ga moimane and then re ile ga ntate moremi maabane re ya go nyaka thuso ka gare re ntse re boletse le ena ka founu a re tlang ko ena re tle re bolele re kwe mathata le ena gore ke ya mohuta mang re ile wena ntate moremi maabane bošego re tlo kopana le ena ra bolela tse di tshwenyang ka molapeng a re tšhatša ga re le selo tše ka moka di reng go mpotsa tsela o jea mokotsi ntle le tefo ntle le ka moka re lebogang ka bona ka dula go bana a ka sora ka ona mokoki and then go tsene ga lena ka mogare ga lapa se ko batlo go tle go fetogele fela e tlebe pheko e be tharollo gore nna bana ba lapa leki re tle re šhele re kwana malweng ya ba re pharang ka ona ka moka a tswe ka mogare ga lapa ko re tšempe ka moka tše di leng ka mogare ga lapa le legono go tlong ga legono ka matlantate moreme dilo le badimo ba gago di tle di lokologe ka mogare ga lapa le malwetse ka moka a fetogele fela ko re a tswe ka moka ka mogare ga lapa re tle re šhele re kwana boabuti ba rena re le bana ba motho ka moka re kwane re leboga ntate moremi ka mokgwa re diretseng ka gona ntse re jeka mo le magolo a ntse a nyaka mo dilo tše šoro tše di leng gona mo jarateng ka mo go neng a kwana mollo ka mo tshebe ba goditse mollo and then re oletse mollo rola mola ka moka le mollola re ntšha ka mola and then re seno gore go la mollorola ka mola a ntse a epa ka mola mollorola bo bela nkare go ne something ka mola sa o bidiša mollorola o bamba so o dira sone and then ga re ntse re potela ka mo gongwe ka mo morago ka mo re hwetse serunya sela nako re ntse re nyaka mo se se sona mare re santse re tle re ilo epa dilo tsela a di boneng tsene serunya sela se runtse mobo mongwe moka se sa runya ka ena nako ga ntse a lebisa re ke moki a re ntse re epa a re se bone tumela le kae ke nna Boledi Christina ka mopopane ga tšhee nna ke be ke tsheditše Sekhukhune FM and then ke tsheditše Sekhukhune FM ka kwa ntate moremi a bolela mo SK a re thuša batho ka mathata ka molapeng e na le di-problems and then ke ge nna ke mo nyakišiša gore dinampa tša ganga di kry-a jwang and ka mo founela ke nyaka go kwa information gore go diragala eng a re botsa re le kgone o tlo romela batho ka moga borena ba šomišana le bona a tle a re thuše ba tle ba bereke motse wa borena so ka e rile sebakeng tše ke bolela ka bogo batho ba gona mo jarateng ya borena ba tlo bereka mo jarateng ba tlo bea jarata ya borena go ska fela aparetse bona mathata wa re aparetseng be re na le di-problems tše dintšintši ka mogae a re sa kwana a gona manyalo sa le ruma manyalo ka sesa rena o mogolo so nna be re lemoga re le ko leboga ntate moremi gore ntho a dirileng re mo leboga ga kudu ke tema o e gatile le ba bangwe go be jwa le go yena le badimo ba gage le badimo ba gabo ke tšeo ntate Moruta ke riela gore mogala ba gešo batheeletše ba tsebe gore tše di bolelwang mo lenanegong di šalwa morago lenanego le ke le rile gore ke tle ke kwe mathata a batho gomme ke a šale morago gomme ke a lafe batho ba fole jwale se ga etšao ke a mo kwešiša gore a re papading ngwanešo o tlo fola ngwanešo bolela le baka gae lapa la gabo nka le bereka ntate Moruta se segolo ka ge yena e le ngwana a dutše ka gare ga lapa a nyakele mote a manang le lapa lela ba tle ba ntumelele then ge go kgonagala tabeng ya sese ba motšee ba motšiše gae ke mo nyaka gae ke nyaka go mo alafa ke mmona ke tsebe gore bothata ba gage ke eng a tla tloge gae a fodile a tla a dule setulo se a tla kgone go botša batheeletši ba Sekhukhune FM gore ke fodile ka go tla go dula setulo se ke ne le ntate Moruta jwale go bona ke tšiša kgatišo e ntate Moruta ke rela gore batheeletši ba lenanego le ba tsebe gore lenanego le a aga le a fodiša ditsela ka moka tše e leng gore le tlile mo lelela ka tšona re tlo di šala morago
le ba re thomileng le bona ba seke ba dula gae ba fela ba satle mo ba etla go mpona ge ke le ka mo ba fela ba etla re lebelela ditsela ba kry-a methušo and then re gatela pele ba seke ba roka ge ba thušegile ba šitše ba re go gabotse ba dula a ba fela ba etla re bona re bereka jwang kgaetšedi yaka ka lebaka la nako ke ya go leboga ngwanešo wa go dula fase le ba ko go fihla o hlalosetša ba gae ba go dumelela ge ba go dumelela le go sasa o mpotse ke tsamaye motsola re o berekile bana ba le re ba berekile and then wena ge e le gore go sasa ba go dumelela re tlo sepela le wena ra ya go go fa thušo ke nyaka go bona ka mantaga ge ke bua mo ke bua le wena o e tla go hlalosetša batheeletši ba sekhukhune gore bolwetši bo tla kae ya kere ke lebogile kudu tate Malefo re tsentšhetše ba bangwe motheeletši o seke wa šuta ke na le ntate Moruta ka mo re no tsentšha balli ba bangwe ba bobedi and then ra kgona gore batho ba thušege ba be gabotse ya seke la šutha le ka mo dikgokaganyong tša leago a re ba tsenye jalo ya Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Moruta go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefo mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mmamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi teu tša baroka. alright metserne re botša gabotse ke masomepedi nne go itšwela fela go irikela ya bo lesometee go Sekhukhune FM 98.7 Prof Shibao a ke go leboge the general ke na le mma gore na shu mama o no hlalosa gore o mang o tswa kae bothata ke mbo go kukileng ka gae go tla mo a ke seke ka lebala go dumediša motswadi yaka re ya go leboga go tla ka fam ya gong ya kgašo go tla go nyaka thušo o tlo no bolela ke ntate Moruta ke ngaka Moremi o bolela le yena o ka no bolela fela gore mama ke mang o tswa kae gae wa bo wa re fa ditaba ka moka ka botlalo ke a leboga ntate Moremi ntate Moruta ke Matseke Magolego go tswa go la Dlenka o Newston gore ke tle ke kgopele thušo le maele ke ka baka la ka lapeng re le bana ba motho a re kwane jwale ka bana ba motho ka lapeng la borena a gona phedišano e botse and then nna ke last born ka gare ga lapa ile ra tlhokofalela ke motswadi a rena ka 2020 ka di 10 tša April so a re dule so motswadi ka o ka re o lebelela kua ganyane so motswadi o rile gore šia ka ra lapa le ge le gore a zanga ba jo because o flo hlakahlakana one day and then the following day ke ge mokgekolo a robala but ra re ya a re moiša sepetlele a re fihla ba re botsa gore ke stroke o bethile ke stroke sa ka gare ba re ke stress so o hlokofaletša le ka Middelburg ka re ne re dula ka Middelburg re mo tšere ka nako tša COVID a dula le ausaka ka Middelburg and then ra tla ra moloka mo Newston mo motseng wa gage after funeral ga šala nna ka molapeng ka ge go le COVID bana ba sa sekolong so but phedišano e se monate go sena therišano gare ga lapa and then ausaka re no ba le ausaka re le ithule abuti ba babedi first bona ka ga yena ka funeral ya mama ka zanga e ba gona and then borangwane ba tšhaile go mo founela ba nyaka o tseba gore o mo kae a ba botsa gore ga a gona mo gausu patane ba gona mo gausu re sa tse gore molato ke eng ra ba ra boloka mokgekolo ra ba ra fetša se gona funeraleng and then re na le monyane wa lasbon ka mo gae so ka morago ga funerale a zanga go itlha go ba le communication ka gore ile ba ra ba sepela ka moka ga bona go šetše nna ka molapeng a zanga go e ba le wa felang a founa botšiša gore ka mo gae le šetše jwang go diregang mo e leng gore e le ka fetša ke bile le problem ya depression gore ge ke nagana gore mokgekolo ka molapeng o be a dula le one ke gore dijo tše dintšhi di thomo ntlela mo kgopolong gore go ra gore ga botse mokgekolo e le ra bapala ka yena because ba dula le one ka mogare ga ntlo go sena ngwane gore mo file go yena and then
ba dula le ausaka because ausaka ba sa ba nyala nna ke na bankeng etse ke dula ka Middleburg and then moredi a ausaka a hwetsa madule ka Middleburg ba tša mmago bona ba dula ka Middleburg ba sha mokgekolo noši so jalo ga sabe ko like ke motho le gore ke ba ke family ke nya go tseba gore a ka ba problem e le eng re sa kwane ka molapeng na ausaka ke fela ke le motho le gore ke mo founela ke rata o bolela le yena ke motho ke re sese go na le ntho ke go direle go yona na and then ge ba gona le ntho ke go dirileng yona o mpotse re dule fase re ka bana ba motho re solve re kgone go pelana ditshwarelo but ausaka sa bolele nna selo and then mo ile gore a mpolediše le Facebook na gage ga empolediše ba no lwa le nna ge ausaka sa la go magae last year ka November a nyadiša morodi yago since ma se plus sa ruri ga sa tla ga ga phone ga re selo and then Facebook na gage ke yena motho le rato fela e tla gae and then ga tle gae ga mpolediša ba etla ke batho ba ileng gore bana le dikšha tša kwa motseng ge ba etla bana o tla ka nako ngwe le ngwe ba nyako go tla a ba mpotse selo o foka ba mfone ba fihli ba le ka mogae and then ka mora ma bona ya khielwa ge ka mora ma bona e khielwa ge ba tlile le ga like le ge ba dutse ka mo ntle re dutse mo stupung ge ba tswela ka ntle ba khiela ka mora so jwale ke tiputša gore go ra ga botse go ra motlho wa problem ka molapeng ke nna e ka no ba e le nna maybe ge ba gona le mo ba ya go ntse ino bana ke tiputša so gore ge ba gona le mo ba ya go ntse ba botša gore e ka no ba e le nna maybe ke tlo go hwetša ile gore ke etile dutša bona pele a ke se because ge ba šale ba khiela ka mora ba le mokhwe le ge ke le gona ka molapeng ba sa mpolediše ngwana ausaka ga mpolediše re no thulana ka molapeng and then e ntshwenye ke tiputše gore gape ngwane ke ngwana mo go nna and ke mo fepile ga e tla ka Middleburg ile a tla a etla go nna a tlo dula go nna le gone wa ba santse ba tla ba ntiretsena le gone ke moloi ya bona ka molapeng na so and then ke bolelele a butaka wa Lasbone le yena ke motho le gore ka kwa ga ba ra khona le problem a go robalwe ke tshwenya ke maoto ka fisha bošego a ke robale so ge ke bolela le yena ke motho ke gape go na le problem se sware le nna se se ka mo gaeng ga se kgone o tla ka bakala gore go na le bothata ka mo gae so ke mathata e leng gore ka lapeng a ge shiro kopane le ona a re boledišane ausaka mo go la ampolediša a buta ke mo go le yena a re boledišane gore a re boledišane ka lapeng a gona tirišano ka kwa ga ya gona boroko mokgekile o robetša le ka lapa le a roba le ka mogare ga lapa gona dutse di kitima mo jarateng gore ke eng a re tsebe gore go diregang le nna le go jwa le ge ke le ka kwa lapeng ba fela banthe ba re ke motho e leng gore ke motho wa di-business dutša ga di sa sepela gabotse le tšhelete a ke sa swara tšhelete ge ke swara tšhelete mogala jwang rome tšhelete mafela kgwedi tšhelete ga ke sa bona gore ke direleng ka yona and thomo ntontšha le mogala jwa gore ka re gona le dutse ke di dirang ka tšhelete e se gona dutse ke di dirang ka tšhelete mara ke sa tse gore ke dirang ka yona le di-business tša ga di sa le gona ke motho e leng gore ke dira makwinya ke a rekiša ke tsoga go sempati ka moka tše di-flow ema gore molato ke nga ke tsebe so jwale be ke tlo kgopela thušo ka lapeng la gešo le bana bešo ke kgone go tseba ge ba ausaka go na le se ke mo direleng sona and then a butaka e leng gore ke a molatela ke Lasbone ka kwa lapeng le ena o tswile o dula ga gage o agile motse a gage Flisbone o bontšhitše ka abuti ya go mathomo e leng gore a se a boloka motswadi ka morago ga lehu ile a tla ka gae goba o sa le a ile le gone jwale a zang ga e tla o ile wa re o ile a re yena o gole ena le mogauso ba le ka mogauso o tsebile bjang seo o dula ka 1000 and ka nako ewe o ba bereka Highfield department re ile a tšea early pension and then a tla hwetša stand mo 1000 ba le ka 1000 because malome ya ke ba re shemo o mmetša ka leina la bonyana re o gona ka 1000 o dula ka 1000 nna nako e borangwane ba mofonena re o hweditše mmereko Petersburg bereke and ke ka nako tša COVID so malome a re ka re batho ka moka ba eme gone jwalo meberekong yena o mmereko o berekang kwa mohuta mang na but wa hutša le gore ba bangwe batho ba kopana le yena ba re o gona gona ka 1000 ka re o thome a sa bolokile abutaka ka lehula abutaka o ra tlhokofala ke abutaka pele and then ka lehula abutaka ne re re ya ka nnebo re lokiša tše re di lokišang re kopana le yena ka nnebo ane o ba gona around le gona a zang ga e tla lehula abutaka motho o sa la sepela gae neng tsala a tloga gae like nna be ke sa le moyang ka bo ma 80 83 ga re fihla mo Newstans a hwetša mmereko Highfield a sa boa ka gae and then a zanga e hla sa boa ka gae le motho le gore na bereka Highfield e be fo fela re kwa ba re mokwete na le mosadi a mokwete so and then go tloga mo a sanga re a sa hlwa sa tla gae ra gona le mediro ka gae ba mmotša a fela e itlare yena se ka hlwa re mmotša selja ka molapeng ena a sa tsena selja ka molapeng
o nyetše o na le mosadi go e dira le ba tlogelana le mokgekolo wa gagwe gone bjale o iwane gone jalo o hweditše mongwe o dula le ena ya prof peleng ge lenanego le le thoma o boletše ka selo sa go swana le se maragonyana kwa o boletše ka ntho ya go swana le yona le gone lona le ke boletše ka yona ka re ngwana ba kgona go mmetha gore le ka se ka hlwa sa lebelela lapa la gabo ene go ne nto nngwe the general moruta motho o santse a e hlokomele ya gore o le ngwana mathomo o seke wa boloka motswadi wa gago ngwana mathomo le ngwana mafello ge motswadi a hlapa a tloša leswiswi tabeng ya bohlologadi o phetha ditaelo le mmage go ba le papage so ge ngwana a decide go se boloke mmage o te tšhela madi mabe o te phakela ka gare ga mathata ga gabe go ba le mahu gae ke kwele o ka re mopapa o swere difounu tša sesiago solanka o sa mofa tšona wa tseba ntate moruta taba e direga gantši gore bana ba motho o kry-e ba sa kwane mara tshele ya gona banna e be e fihlelele le gore le o mongwe e le motswadi ya gagwe a robetse o palele ke go mmoloka kore tshele ya gona e fihle gore ngwaneno a robale o palele ke go mmoloka le medirong ka moka o no ipotsa rena le sa tlhole sa mpotsa selo no gape taba ye kore a e gahle a ke sa nyako kwa selo sa ka mogare ga lapa le no a e tloga e sa gahle ntate moruta ene ke ipotšiše gore mara ge o bona ngwanenu a iya go bolokwa wena o se gona ketse ngwanenu o la re mmolokang tšatši le lengwe o tlo ba le ngwana o tlo mo rielela ka yena o la ngwanenu gona mo o dutšeng gona ge o ne mosadi o no reng like maele a go fang ona magagešo e ya gakantšha ntate moruta o ka re dilo tša because ba no khiele ge ba le gona ba dutse gona montle ba no khia ka mora so go be go fetse gore ngwana ke re la re mama batho ba ne ba itlha ba itla gae ba fihle ba je dijo tše leng gore ba hwetša wene o direkile today ke eng se se ba dira gore bona ba tlile dijo tša bona ba khiele dijo tša bona ga ka moreng ba tla ba je di-Kentucky mo pele ga rena because maybe ke bona re ke bošego ka Middelburg maybe o robetse a ka swara phone a ke tsebe and then ka kgopela le tša abutaka ka bolele abutaka gore le wene ba itse ba tle go founela ga ba tlile gae ba kgona go ka tšea matšatši a makae a usa ka sala go malast ka November but o ngwana first born ga tlile o tla maybe a ka tšeruga then batho ba ba bitšang o bitša batho ba ba phelang o bitša batho ba ba hlokofetšeng a ke gore like ke batho ba phelang ka nako go tša for mana o ka ba phaga matsogo so šidio prof wa tseba ke nyaka go botšiša sesi o sa dula ka ga geno goba o te nyaketše motse wa gago nna re na le motse wa rena le ge le gore ke itse go tloga ka Middelburg a ke tla mo gae ka re ka mo gae a gona motho a go dule motho re tle re dire ke kgone go tsoma sten re le mo gae re kgone a ga ke le ka kwa gae re agile go fedile netene wa re le gone jwa le gore ke tšwe ke ka motseng wa ka go apala gore molato ke nga ke tsebe alright thobela pale kae re gona le bolela le ntate moremi ne re founa re le mo SKFM re na le sesi Mmatseke Magolego no le re swarele go le tsoša bošego pa ga itše dišo wena mane o re botša seemo sa ka gae gore a go nape go kgahlwa ka mola gae o hloka thušo ya gore jwale ka bana ba motho go boelano go be le bophelo bo bokaone ka gore le yena ga ane le phelo le le kaone o a rereša ke nnete a go ne kwano ka gare ga lapa taba e ya go hloka kwano ka gare ga lapa e thomile neng tate mogolo ke lebaka malana mokgalaiba gešo ke lebaka ke lebaka wa ditšikare go kgošagana ke wapala le hloka kwano lebaka eng na a ke tse gore nka e bea bang because a botse motho wa hlokiša kwano ke motswadi a rena mosadi o rileng tšongwa di bolelo ba galaiwa e fo ba diphiša mare
mohlomongwe ge o ka no tsopola tše ikeng ka re wa no kola mo godimo ka baka la re le seya le moyeng kgoši yaka wa no di hlapiša gannyane fela gonore mohlomongwe o be a laetša go rata yo o be a e fa o mašheleng rena a sa rene o be a dira eng a di tia mabalankwe ke yona nkwe nna masesane a kere gona le ka ma a saetago ka ona a ke no re e kgetšile ke mo le ena a wane o swana le nna godimo ga motswadi go na le auserne mogolo e leng gore ke ena a banapa a tswile pele le bana ba gagwe nna ke tse ke tša ke last pone mara ke tšhaba le go le batamela lapa leo tlhokwa a letšhaba go batamela lapa le letle le ikhwetse e le gore mohlomong le bona e ke o ka re tharollo e ya go fetša e le eng ka gore re hloka gore bana ba lena ba be le kwano le lena le be le kwano e beng tlokwa tharollo nna ke le ka gore ba gala bjalo bakgekolo ba re bona ba tlo ba fofitša ba re fele tharollo sale le tla ga e nempa ke bona ka lehu la mme o robetse ngwaga ma mokgekolo 2020 mohlomongwe tlhoko motho a ka tepotsiša mane le re motho ke yena a hlotšeng tše ka moka magareng ga lena eupša o robetse ga jwale ke eng se se ka bantse sa dutse godimo ga dikgopolo tša lena se e le gore se pala go ka lokišwa ka gore ga a sa le gona ka mola ga ya go a fiša oya a nka jika ka fale ke ba ba ke maoto oya jalo ke tšhaba le le go batamela le ena e ngwanešu ba ba ke maoto lapa le nka le berekela lona tate mogolo jwale go nyaka le gona le ge e le gore o ka batamela mo gongwe wa se tsene ra ntšha se se le hlabang ka mo gare ga lapa ra se ntšhetša molaleng e be o bona tše dingwe re seke ra no ria dilo ka moka o se gona wa no ka o hlalosetšwa mola e le gore mošala lapeng le thoto wa batswadi ra šala re itirela ka mokgwa re ratang ka gare ga lapa la batswadi ba gago gomme re diria re ne le kgaetšedi fela ke duma gore o ka re ka ria kopano ya bana ba motho ka mola gare ga lapa mara pele re thoma ditaba ka moka go berekiwe lapa le gore ge re tla go bolela re kgoneng go ba le moyo o motee wa kwano a ke tsebo gore ke tlo baneng ka re ke feditše kgwedi le nna mogae ke dula le mothwana ke agile facebook mo motho o re sheile kopana ke itse go zamazama mašomonyana ke tsebe o bo šetše o tswile ka gae o tenyaketše mokutwana gago ke kgale nna ke sa le ke a bona ke etswa ka bo 2004 ka yona tshwaro e ya motswadi a sa le sware gabotse ya o ile a gata mo lapeng la gago le o šetšeng o tenyaketše lona motswadi ya gago o sepetša sa ba rata o be a sa le dumele lapa leo re lonteng wa kgolo le mokgekoleng ke kgopele o tsenelela ke botšiši ka taba ya mogalajo ka mogae o kae go diregileng o ile a e lemoga eng ka bana ba gago le mma go bona tate o hlokofetše re sa le ba banyane ka kudu ka 82 ke be ke na le 12 years re sa dula patantshwane mola wa tswang ka gae wa tekagela mokutwana gago ke eng se se go lokelang pa a se gona mola wa ga mokutwana o go ne ba ga botate ba ileng batla ba go begela ona mokutwana o gore badimo ge ba go nyaka ba tsebe gore ngwana rena re mo fa tšhireletšo a le kae bana re šekile ka fote thwala ka re aoa a befo ya kwa hlaka kwa nageng jwale ka ge e le gore o hlakile ke kwa gore ebile bo dula le mokgotsi bo šetše o montšhaditše bonnyane mokgotsi
a ke sa le ke fo tamiša le gona ka re ga botse lapa la ka le le riverside ke nyetše mosadi ke ya ile yena ka moiša sekolong ba no thoma yona mehlolo ya go fetša re qabana ko mokanawa a sepela ka fetša ke rekiša lapa leo ka boela ka gae ke re mohloma o medimo ya ntsong a fihla ka gae nna mmebile a nthaka a bitša abuti ake a re abuti aka mpotse gore ga a sa nnyaka ka malapeng ke sepela ka malapeng la gagwe nna ke itša ke maraba ke itše ka re ke tlo sepela mara ka kgopela gore se kwa ba mpolaya gobaneng o bontšha mantšu a majwalo kgoši yaka ke be ka ukwa ke re be re leng teng makgalabe mara ya semoya bophelong bja lena mampela le motho wa tumelo nna ke tsena kereka senteng nase mogakolo be e le motho wa mohutamang be a tsena kereke o be a dirang bathomi ba tsena kereka gešo ka moka re le masione mara ke ka makatšega ko moka nna ba tlogela ka moka go šala nna ke le lesione ya ke mathata ge o ya go nyala mosadi go ile ba ga botate goba o ne o fetša o tenyakela batho fela mo la nageng ba gore ba ye go go thuša goba ba ga bomme bona be ba go fa thušo ke ile ka tšea ngwanara ngwana ke lora kgadiake ka roma bona bomalome go tšwa lehlakoreng la ga bomamago le bona be ba sa go fethego ebile malome a nyako mmana ka leihlo ka re o ya o lla go malome a go agiše ko mokana tša taba tša gago o di faimo wa beng kore wa lethulantšha ena e dira gore ena o lokare o lokile gane wa le lwantšha le ena napa go tša mollo o sa le gona malome o gona o gobetše wa tseba o gobetše no mogala bo gobetše ya o gobetše tla kwa motho wa ipotšiša gore gone jwale ge go tšwelela thušo ya go swana le professor mremi a rata go ka le thuša gore le boelelane bele ka bana ba motho ke a tseba gore le ka no ba le go batšane ka mogolo go batšanang ka gona mohlomong wa meboeng ya le o nyako bolela ai o mane o na o le ena yo gaijiliake ke ena tloa re thegana re tloa re kapana mara yo mogolo ka re mme o mošele le jeo a ba re tshwenya ka tsona o tona motono eo no lwalo le ena ke sa lwa le ena ntwa semae lwalo ka ke be ke lwa le mme jwale lapa lela ge mokgekolo wa go raka o ile a fetša a bolela mantšu gore le tšee ko mogolo goba o ile a fetša a reng ena no bolela gore ke metswele ka lapa ke tšwe ka molapeng la gagwe o boditša buti a ka dula mo a re botša monne a tšwe ka molapeng la ka ke sa monyaka ka mo because nna ba re ga ke kgonagale bana ba gago ba go ramela leboto wa e nna ke sa go ramele leboto ke tabe go sena boroko ka lapeng ale yo ngwanefe ena o ikemišeditse go thuša le nna ke tloa ke kwa bose a emaema gore mohlomongwe mara gona taba bakgalaga jwale go ntšwa le tate mogolo ka nako mokgekolo wa gago a robetše ba ile ba tla ba go fa thekgo go etša ka ge e le ba ka gae goba le gona moo o ne o thekga ke yena ngwana rangwane le wa rakgadi le yena ga itšedi ka mo fela nna ke thekgile ke kgaitidia ke o nako le ena le rangwana a ke wa lapa le bana ba ramogolo le ba bangwe ba borangwane kore family ka moka banna ge e no dula ngwana a robaletše ke mosadi ebile a thekge ke bana especially ka morago mme bona
le bona ba lwa le nna ntung e kgolo ka kukile gore a ke ba gopola madi a ka tširimologa kore a ke tse gore sebakwa se segolo se ngwe ba mpakiša swa ke tapa ke swereng ke lele grupa go swana le bomamogolo a ke le bomme bomaloto kore a ke tsebe gore ke tla re nna ke swereng le fapana ka dipolelo ya semoya mogala gabotse ya palo nna ke phološitše ke thapelo ka re ke thapelela kwa dithabeng le kwa madibeng ke bitša bagalajo ya ba bona ba ntšhireletšang ya wa tseba paga dikgahle nnete di kwiša bohloko ene se bana le tšwela pela ga re nae kore ga gona nte botse kore re itse ka leka ke ka sama gore ke ba dipiksi kgweba ntse ka ona a senka ka tšea le ngwaka dilo ke a šešareka wa pala kore ke fohlaka wa tseba ntwa go kwiša bohloko pako gore motswadi wa go belegeng ke gore o be ka gare ga seemo sa go swana le seo le ngwana gage ke gore o se ka duma le go ya lebitleng la gage nna ke ile ka rapela ke bana ba ena kgetšitša ke mogolo ke be ke le polokong ka ke tlotla bare at least menafo o tla ka re go robitše o e polokong ya gago mmana ga etša ke be ke tepoditšile maya ka gore ga ke e kwiša bohloko ka nnete so malome le ka malalapeng le kgaetšedi o sesi a dulang a tsene le gone jwale o ka re magekoloitse go robala kgaetšedi a ke mogola tšea malome mme a ka mo lapeng malome a tlogela lapa la gagwe le mosadi a gago a tla dula ka fao ya kgaetšedi a ke e mennyane a bona dutse a dira botse ka e tla dula mo gae malome ko mokana malome a ešwa le nna totori tša molagalefu ke a di tseba bakgalabe ke di tseba ka kudu gore go epetšwe mehlolohlolo mola jarateng ke a tseba pata ga ke na bohlale ba gore le maatla gore nka dirang ya ke lebogile kudu go bolela le wena ke tlo bua go wena ka moswane ke tlo go founela tate mogolo ya ke tlo go founela malefo nseivele nomoro tše tša tate mogolo tše nseivele tšona moruta taba e mpha lenanego le lengwe e mpotša gore re ye go nyaka malome e mpotša gore re o nyaka bomma mogolo e mpotša gore re swanetše gore re lokiše taba lapa le gobana ga re tlo le tlogela le emi ka tsela ya go swana le ke tlo katana mo bekeng ke ye go nyaka bana ba ga bosesi ka moka ba ba lwang le bosesi le boabuti ba ba leng kua ke ye go nyaka malome le ba ga botate gore abuti ga a rakwa ka gare ga lapa e le ngwana phejane mo bašimenyaneng nna se ga bo bona se reng gona o raketšwe eng lebaka la gore a roballe ke mosadi ba palle ke go ya go boloka mosadi wa gage nna mapheko goba meboto ye beng e pallwa ke go tshela gore go ye go bolokiwa mme o ebile eng dilo tše di ketimang ka gare ga lapa le la ga bosesi ke le ngaka moreming ka se le šwahlele ka ge sesi a tlile mo a nang noši sesi o tlile mo ga bakwane santše ba thušege sesi o tlile mo bana ba gabo ngwana kore lapa la gabo sesi gong jale le tšwele ripa tše pedi phejane o agile motse wa gage thoko ke swanetše ke ye go nyaka ke tsebe gore motse wo nka o bereka ka mokgwa mohutamang le gore ke kwantšhe batho ba ba kwane and then re kgone go bereka ka gare ga kwano moruta firstborn e morakile le yona šile ga e gona firstborn e morakile le yona ga e gona sa go kwiša bohloko ba sola mma go bona
batswadi a re lebeleleng dilo go ne nto ba reng ke lehu le ka fihlaneng kapa neng e re ga o le motswadi o sepela o sepele bana ba gago ka mokana ga bona ba kwana bona ba tla shala ba ilo ba lusha ke tšedi ba lushang mara ba re ge ba ilo ba tle go wena jwale ka motswadi ba tle ba khuname o bolele le bona o kgone go felletša o ba boelana lapa le le tsenetše moruta le sa hletše ke manaba a tsene ka maoto ka moka ene ba laola ka mogare ga lapa le ene lapa la go swana le le šetše go le wa ntwa semoya mo go ne go ntwa semoya go ne bolo go loišana ka gare ene go neng go loišana ke ne nnete gore re le bana ba motho re ka seno o thoma ra loyana le hloka thušo sese ene a ke nyake go go thuša o nonnoši ke thuše le abuti a nannoši e re le ke go aga lapa la batswadi ba gago le pale re lekile and then re tšwele pele ka tše dingwe ke tlo tswa ke go thušitše ka tše ke go thušang ka tsona tša matšatši a beke mara ga ke tshepiše motheeletši wa Sekhukhune FM gore ka Mantaga ge malome a dumetše ke tlo tla le yena boragadi ba dumetše ke tlo tla le bona bo abuti ba dumetše ke tlo tla le bona re nyaka go lokiša re ntšhe moloko o leng ka kua ka modu o tswe ka mokana ga ona lapa le la leloke le be gabotse. And then be ke kgopela go bolela something like bo mamogolo ba hlokofetše ka moka go šetše bana ba bo mamogolo fela ke nyaka bona and then ya bolela go na le go šetše malome e monyane le e mongwe a ile go gona mo motseng mo Eustace e monyane let's bona bo mama ka o dula thoto so yena o distance le rena and then bo ragaga bo papa ka ba hlokofetše bo rangwane ba hlokofetše ragadi hlokofetše nane o ba le one and then o rangwane re šetše go le yena ke rangwane wa ka malapa so and then taba go loišana ya gore ka lapeng ra loišana yona e tšwa kgole but nna for saeteng laka nna be ke sa e nagane gore e ka tla fihla mo e leng gore tlo fetša mafeleng re šupile motswadi ka lapeng ka baka la gore kgaetšedi a ke nna ne re se gona mo gae ge mokgekolo ga montšha ka lapeng mara ile ra kwa gore mokgekolo le lebaka la gore a montšha ka lapeng keng o ile a re botša mokgekolo a re hlatholela gore lebaka la gore ke montšhe ka mo lapeng keng ka gore a buta ka bana le motse mo Riverside a dula Riverside and then o rile go bua ka gae a dula ka mo lapeng o ka re na fo fela e tla le batho ba go thuša and then a sa tsebiše mokgekolo ke ka mokgonna ra go kwa ka gona gore mokgekolo ba fo kwa ge go na le batho mo jarateng ba re ba tlo bereka mo jarateng a sa tsebiše mokgekolo so jwa mokgekolo a makala re kganthe go a kgonega na o tle le batho mo lapeng o sa re tsebiše na o ka re ke ntho ba go e baka eo ka mokgora go kwa ka gona a ke go leboga kgaetšedi aka nna ke a go thuša go njwale ge lenanego le lefela ko dula fase ke bolele le wena le ntate Moruta and then ke tshepiša motheeletši gore re o bona re o bereka jwang ka lebaka la nako re tlo bua le batho ba ka moka ba feletše motheeletši wa SKFM ka dikgokaganyong tša leago go sasa ke tlo bereka mo Jan Fes mo ba go hlapanokeng e tlang ba e leng gore le ne mathata ga le bereko le rakilwe meberekong le senyagaletše ke manyalo ka gare ga malapa lena le ne malwetši a go fapana batho ba latlhegela ke menagano e tlang re boneng gore re ka le thuša ka mokgwa mohutamang le a tseba gore gantši ba letlang ka mo le a buka ke ne le ba šetšeng ba bukile ge o buka o founela dinomoro tša 071 398 15 08 071 398 15 08
08 goba o ka founela 072 072 133 133 67 67 61 61 072 072 133 133 67 67 61 61 goba o ka founela 079 079 170 170 98 98 62 62 079 079 170 170 98 98 62 62 ntate Moruta re na le letlakala la rena la Facebook mo e leng gore motheeletši go le kgausu ga nyaka go bona tše re di dirang ka dikgokaganyong tša leago a ka ba le rena. Letlakala la rena la Facebook le na le 217k followers. Re kgopela gore letlakala le ke lona la nnete go ka bona motho a re ke yena Dr. Mremi letlakala la gage le na le 776 friends. Ke a go kgopela di followers tša motho ke tše nnyane kudu e sa le 76. Ke a go kgopela le skebela le joina ga le bolediša mo inbox a re o le kgopela tšhelete le skebela mofa le mmotše gore lena le tseba Mremi mo e le go gore o gona ene ge a re o nyaka go bolela le lena ka di WhatsApp le mmotše le mo founele ka di video call motho we re ya monyaka o skema batho o di dira rena nna ga se nna magageshu a ke re ge ke santse ke thushe batho ba nromela ditšhelete pele mo mo dishopong tša go parara ka re ke tla gahlana le lena dimmolong ka re ke tla le thuša lena se se go le romelang tšhelete pele gomme ke tlo le consult a ke dire di-online consultation ge o nyaka thušo o tla ka diphekong wa tla wa bolela le ngaka a tseba re bolwetši ba gago bo nyaka eng ge o le wa sekgowa wa sekgoweng ge o le wa kereke wa kerekeng ge o le waka wa ba waka ka go thuša ka mokgo nna ke tsebang so ke a le kgopela gore di tlhokomeleng mothušuwe o di dirile lenaba o nyaka tšhelete go lena le skebela mofa kore ge motho a ka no re inbox gona mo o lebeletše ge batho ba commenta ba ngwala mathata a bona ba re re a ba jwa ngaka o tsena mola go bona o a ba botša gore ke nyako le thuša nromeleng tšhelete skebela dumela ke a le kgopela le skebela dumela motho o magagesho re thušeng re mo kry-eng mo founele ka video call ge a ka re go romela account ke nyaka account number yewe ro bula case ya gore motho o go nyakile tšhelete and then o ro mo romela yona and then gantši ge a fetša go nyaka tšhelete ntate Moruta o bloka batho ba ebile number yeo sim card seo ebile o a boa o a tswalla so di phone tša ga Mremi ke tše ke di bileditšeng batho tša 071 071 398 398 15 15 08 08 goba ba ka founela 072 072 133 133 67 67 61 61 goba ba ka founela 079 079 170 170 98 98 62 62 ke lebogile kudu the general ya ba re Arjun re buka line Yeah. e sala go nwa le kano le tšela go nwa le magashung ya ba ka letša ba la fela pele go ba la tshwenyega ya ke lebogile kudu motheeletši wa SKFM ka dikgokaganyong tša le ya gore be re tshwenya ke network la re kgotlelela magageshu ke lebogile thata modimo a lešegofatše sesi mmago nna ke lebogile kudu a re ka mola re o bolela ke lebogile kudu ntate Moruta re lebogile prof le ka moso